You must not deliver, bending backwards, building your dreams, hoping that you will love me again. Chin, nyata iba, nyaya gangoneta, rera emo, nemo kata, ino fuma yo kuruma. Dance boy, my dance boy, is this a fake romance boy? Is this a fake romance boy? Simply can't understand. Again is why you killing me, why you killing me, oh, whoa, whoa, whoa. Again is why you using me, why you using me, oh. You seduce me with your body, then you take my money. You seduce me with your body, then you take my money. Again is why you killing me, why you killing me, oh. Again is why you using me, why you using me, oh. Then you take my money. You seduce me with your body. Then you take my money. Take your take. When I ask you, never deliver. Do you know the perfect disguise? Lie to me with love in your eyes. One day by amoyo. One day shy, sazororo. Rera emo, nemo kata. Ino fuma yo kuruma. Fake romance, bang, my bang, am I only dance, my dance, is a fake romance, am I only DM, I simply can't understand, again is why you killing me, oh, again is why you using me, oh, you seduce me with your body, then you take my money, you seduce me with your body. Take my money. Yes, Ronald's McDonald's. Again is why you using me, why you using me, oh. I'm not a baby here, guys. You know I bet I'm buy. Then you take my money. You seduce me with your body. Then you take my money. Tendereza hodo, auna kana hana hodo. Uchindi tendereza hodo, auna kana. Come on, baby. I listen to my baby Mozia. Show. My baby, I need to go. Not my settings. I have from say. Can you know Zenda guys are vacancy? Hey, what baby? What give people babies? Ndikano. And Shakira Gaga to speak. I've got Zira. That's it too. Mas speaker. Don't Zodwa. That's my speaker too. That's my Ziri. Ndapoa hiri nasi hiri zimbongo mai. Ndapoa ziguru nasi. Voicemail. Please leave a voice of that message. Cheese. Chumundi. Nah, that's the poor man speaker, baby. Right, you go there. It's not a show for kids. Go there. Oh, Caro. We are cool. Caro, why can't you come here? Come, let me take care of you here. Come to that and take care of you. Majuve wangu Murko erana majuve huko Ana majuve murko era huko
Vana madhuve muriko here uko? Guys, famai, deizaiva guys. Hatisvike pa 200. Asada kuemazve kumusoro because page new one. 2 wire iri go. 2 wire iri go. Awana manjenjenje ndokudai mhanya namanjenjenje vana mai vangu vana manjenjenje ndokudai imi wacho ndakarogwa kuti kwadhuve nanasekuru saka tongoti vana madhuve ndivana sekuru vangu vana dhuve ndivana mai vangu musi moona vakacombination yacho so thanks Tembi. Guys. Share kumdenge. Mana majiwa na mai vangu tokudai mhani. Share kumdenge. Muti kwanzi uyai pane vauya kushoyawo nhasi. Pane vane nyaya dzavo panapa nhasi. Yes. Ndoda show yako iwowezi. Yezo ndikuda show yako iwo ndikuda yako nyaya iwo. Nasi cheaters party 2. Mabheji ndichakupai kero. Andisiti nopa mabheji anongoitika. Iwe anaro one. Muchembereso kwakatonzi top 10 anaro bheji. Mandi anaro top 10 anaro bheji. Right, deizai vamwe guys. Ngatideizai vamwe guys. Paida washa, I don't know why you wasn't a badge because you want to a badge because you weka tichitanga chirongwa iwe here. Paida moyo washa. Amen, but my badge apo ine munhu guys, my badge anozvita automatically. I don't know what happens and this zivi. Yes, I'm waiting. Roslyn Shuro, njakutsvagira top fan Angie Brenda Bandi anaro badge. Mufaro washo, thank you. Escan Grace vakadi yako. Vimbai anaro badge. Vimbai top fan yangu ka Vimbai na Nyarai. Anaro badge. Shupres anaro badge. Oh, okay. Lorraine Mfundu ane badge. Is it my voice? Chapter great today. Yes, bullet in the ambassade. Okay. Those are some guys who say technology. Yes. Guys, that is alright to watch it. Life is too short. Ladies, the bench like an arrow. Now, DJ, you did the one master of one. Ai, buka mazwana. Technician akaleza takuta zvimwe guys. Takuta zvimwe. Totoane plan B. Tuzvina kids. Thank you Angela, thank you, I'm honored, thank you. It's not late. It's not pretty mukumbi, say. Selina makombe date. Kutamba ni goni ni bullet. Esi
what? Let it happen. Hey, DJ, I will fire you. Can I have my music back, please? Right. Let's have my guys. Tesara mbisho, tesara fishoma. Yes, mnyarazi shoni manangu ndepi yako my son, my brother. Akafanana na njonzi yangu last born mba wedu. So I don't think it's the last born. Okay, right. Nobody can stop reggae. Joshua, nobody can stop reggae. Tesara mbijana guys. Let's have my ingo wana wako tega. If you can talk veg, Japanese super to my veg are saying. Tesara fishoma guys. Mungasari rande. We are almost there, guys, and we are almost there. Bridget, hello, Bridget, babe. Tony Marisi, you say that's young. Yes, Nyarad is very single, Nyarad. Thank you, Selena, thank you. Thank you, Cherry Party. Double Temba. Kelma Bizagawe. Francisca Karingate. Aripo, you come comments. Sharon, you got my name at Avandepiago. Yes, can Primrose Magashito. Right, guys. Tifama nenya guys. Tinema nenya zama guys. Kana huri wa check kusa uye. Again genda kudzai. Asta shuka ba 200. Kasana shoma one. Kana tifanya yangu kumasure. All right. Okay, amene ndofa phone yangu kumasure guys. Tariro shumba bwanangu ndepi yako. Right, taka dichi wore ndeipi taka dichi wore my brother. Thank you, Susu Dwell. Alright, maskora say mamuka say maneri kumatuma nanyika chigatsa kanepa chirongwa chezvara nasi pa Sis Melly's diaries. Iwe, I don't need kids here. Can you please go there? I don't need kids on this show. Right. Sasa munoziva guys. Hold on, DJ. Right. Sasa munoziva guys, pana baka tinoita ma reality talk shows. Antika ma online reality talk shows. Munhu anouya tanga taneta nemahaidhi. Antika mahaidhi sokuti to the extent yekuti vanhu vanogona kufungira kuti maadmin ari kubika mahaidhi. Saka ini ndakati aiwaka rega ndiuyewo nepurani yangu yekuti vanhu vanouya nenyaya dzavo fair achizvitaurira nemuromo wavo from the horse's mouth kuti munzwe imini kuti zvii zviri kuitika kunze uku. Vanhu vari kurarama sei kunze uku. Muzuva ranhasi tiri pacheaters. Andika cheaters ya series guys, because andingadi kuti nditi regai nditi macheaters ari kuramba achiwanda achiuya kuinbox every time. Saka kuti tiite one show zvinotitorera zuva rose. Saka tongoitawo series inhasi series part 2 tozoitawo part 3 tichingodaro umwe nomwe achiuya nenyaya yake kuti why are they cheating vari pavarume. Antika toda kugadzirisana guys. Antika maybe probably tukuitawo the same mistake. Animona tiri kudzimba dzedu tine varume vacho tisingaziva kuti varume muri hamusi kuziva zviri kuitika. Animona vakadzi opesera mukadzi akuru mistake iyo uri kuita murume mukadzi opesera kuchita. Saka ngatinzwei kune vane experience yecheaters yekuchita. Antika kuti vanozvifambisa sei vasingabatwi. Tichinzwawo vachibuda kuti vakachitana nani zvakatenga sei kuti vachite kusvika pavari nhasi uno vane makore mangani vachichita vari kuintenda kuramba vachiita kusvika kupi, and then havatyi here kuzourayiwa kana vachinge vadi vazobatwa. Handimaona zvinhu zvokuti tine maprograms akawanda ari lined up for you guys. Antika tine sex workers anomira usiku achitengesa muviri zvakare. Tinavo zvakare vane show vari dhera vona vari kuuyawo pano vachizotiudzawo kuti vari kuchii chiri kukonzesa kuti vatengese muviri wavo. Inhamo here, ipleasure here, kuda kunzwa dzakasiyana siyana here, zviri kufamba sei. Handimaona kuti vanhu vaende kunotengesa miviri yavo, asi it's a topic for another day. Andichika I think mangwana tineyo umwe ari kudiaspora achiuya nenyaya yake kuti aiwaka ari kuti Sis Melly ini ndakachengeta
muZimbabwean handitika ndamuwana kuno kune nyika dzenze kunzoko handitika auya ndikamuchengeta asi zvakaniitira ndinopa kutenda saka chataura nyaya yake oga handimaona kuti chii chakaitika vakatorana varume here vakabirana lula here mbolipopu dzakabigwana here zvi zvakaitika ini handizivi handimaona kwaina ndichati ndakabatsira futi muZimbabwe ini ndoda kutaura pashow ini ndichabazi rangu vamwe kune mamwe marudzi muZimbabwe handibati handimaona saka uchauya nenyaya yake mangwana handitika right muzuva ranhasi gaizika saka mukadzi watiinaye muzuva regai timupe muzuva ranhasi regai timupe zita rekuti tariro handika regai timupe zita rekuti tariro just to protect her identity because remember vanenge vari vanhu vakaroorwa ava handika vanhu vari pavarume vavo vari mudzimba dzavo asi vari kuita cheating yacho vari mudzimba dzavo saka we would want to destroy their marriages handiti saka tomupa sari kuti tariro muzuva ranhasi ndo zita ratichamupa anonzi tariro kola wedu wanhasi ndo zita ratichamupa tariro handika kune vanezenge vachida kufona handika vachiti vachida kufona kuti vaisawo macontributions avo handimaona nhamba dzekufona ndaisa pamusoro apo handiti ndatega munozofona 073 742 4987 073 742 4987 right regai tichinzwa ndinoziva kuti kola tariro wavepo pachironga ungakwanisa here kuchitifonera tariro tichinzwa nyaya yako fona zvako paWhatsApp tariro tichinzwa nyaya yako kuti yakamira sei chii chakaitika tariro ungachigona here kutifonera tichinzwa nyaya yako kuti zvakamira sei vhiki rapera guys takadzidza zvekuti ivhiki rapera ivhiki rino tatine magei nemalisbon guys takawa indakangobatirira pakuti makadzidzewo guys indakangobatirira pakuti kwai mukona murume wakanyanya kuita best friend anoti kwai best friend be careful anogona kudara achiita lula nemunhu iyeye ipapo ndakangobabatirira ipapo saka ndinotomeka sure kuti baba pana pandotonomaishoa ndatokata mumabhururu because guys zvacho hazvichasikamu antimaona right tariro if I know you are watching can you please call us right now we are waiting for you antika tariro can you please call tinzwe nyaya yako kuti yakamira sei takamirira tariro takakumirira right now chifona hako tichinzwa kuti sei uchiita zvauri kuita izvi uri pane mwana womunhu right tariro can you please call pa WhatsApp takatomirira aiwa tariro ndosera totomupa nhasi iroro tariro can you please call takatokumirira tariro can you please call isera takupa nhasi unozonzwa chiti tariro kafunga pamwe tikutoreva mumwe munhu tikutoreva iwe muridzi weshow ino takupa sari kuti tariro muzuva ranhasi chete to protect you andika from your husband and your relatives and your husband's relatives andika so please can you please call tisadelay andika okay hanzi I'll call you in a minute amene kuti ndiye kana kuti hanzi ndakadzina Morris ndakadzidza kuti vanotuka ndovanozonetsa vanhu kuma inbox chokwadi zvakwanzi vanonyanya kutuka vanhu ivava vechilisbon nechigay ndo vasingabvi kuma inbox uku kwai varume vanhu vari kunetsa kuma inbox kwemagay kwengwa dzatinoti ngochani pashona dziya yesi Kelvin handimaona saka ndozvimwe zvandakadzidzawo saka iko zvinokwana panongonzi magay achituka ingonyararawo mai mwana ukanyanya kutaurisa mai mwana unozopeserawo kuinbox handiti mazviona saka zvinonetsa kuti zviri kufamba sei right so can you please call muridzi weshow takakumirira can you please call us muridzi weshow tifonerewo takakumirira it's not Tariro Matthews guys no tamupa tinopa mashows akafanira aya tinopa munhu zita chero ratapa handimaona because munhu anenge ari married techitry kuprotecta marriage yake nekuprotecta vanhu vanodi vanomuziva hama dzemurume kana chikuti vasazonesana naye kuti kosei uri kuita izvi because tikati bvu vanobva vaziva ndatomba muti aiwaka iwo wota video call ndodai akati aizvi makudisa musaga zvemi kana madaro handimaona saka Hans congratulations Noria nenhumbu zvakaoma alright caller takumirirai caller can you please call takakumirirai caller can you please call
tamirira imi mikola. Tamirira imi mikola utinzwe nyaya yenyu. Hanzi ndakadzidza panyaya yengochana kuti murume anopfeka skinny jean beware. Kwaine shoti. Kwai shoti kwete shoti yemumavhiya. Kashoti kaduku kari pamusoro pemavhi apa. Katutuma shoti turi pamusoro pemavhi kwete bum shoti but isiri bum shoti isingasviki kumabvi asi iri kwai kuona murume be careful. Isaudzwa nevari nemageizi acho zvikanzi totozivana. Ukamuona murume anenge akati bho earring akabhora earring rake nzeve dzake idzi obva apfeka kashoti kako skinny jean. Be careful. Saka you should look out for these signs guys. Unogona kudaro uchitogara nemurume ngochani mumba hanimoza zvinoitika but murume asina kubuda pachena akagara newe achitira kuti hama dzake kunonzi muZimbabwean community handi kunonzi it's a disgrace handi maona kunonzi it's a taboo. Saka kune varume vanongororera kuti vaitire kuti vaite mhuri chete anomaona kuvhara community asi iye chaiko feeling rake harisi pauri iwe pamukadzi riri pane vamwe varume. Saka ukona murume kwari kufarira kupfeka zvipombi hanimaona achifarira kugegeza maearring aya hanimaona achifarira kupfeka tushoti turi pamusoro apa pamusoro penhinga apa pemakumbo apa tushoti. Ndakabvunza kuti 3/4 here ndatotovhunzirawo zvibaba kwangu because anofarira kupfeka mashoti kana ari pamba pa3/4 zvikanzi aiwa riri nechepamusoro apa pemakumbo hanimaona shoti iroro look out for the signs and the symptoms. Panogona kudaro baba vasi vari mucloset mai pamwe munogona kudaro makatongogara muchingocheva baba kunzesa everyday izvo hai baba vakaitira nyika kunze uku kufara vanhu ivo pachavo feeling yavo iri kunze uku ndokwainenge iri. Saka motarisa tushoti chetu vamunotenga tuya utu murume ndofarira tushoti ndofarira tuskinny jean chokwadi glades takadzidza zvizhinji ufunge takadzidza takadzidza zvisingaiti takadzidza naive kola chifona ikakola nai namba dzenyu nadzira denda kufonera namba dzenyu dziri mufonera ndokushandisai. Aiwa ndabva kutaura naizvozvo ndisandapinda palife ndichitomudza ndiri kutanga life. Saka tuskiri jini guys mekaishiwa kuti matenga mazijina ade gumbo rakadai mazibhegi jina aya mazvinzwa mukwana muri machiti skiri jini rampa inotenga ire zibhegi jini rine gumbo rekuti zitsiga ndikuwane riya ndatengera murume zijini iroro handi maona kana achida shoti mutengere zijodi mai mwana zishoti rekuti rinodarika makumbo madzai mandi ukamuona nichi earring chete ka suspect voisa zvima earring imbomuisa track umboisa tracker so uteverera unogona kutomwana achitoita lula kuseruko and not to say kuti zvakaipa aiwa hazvina kuipa but techida kuti munhu ngaabude pachenaka pane kuti munhu agare nemwana wavanhu ndichiti kwainda izvo zvine ndichiti kwaindina baba aiwa ndina baba izvo so vaenda kubusiness kubhawa kandi vari busy kululana nomwe murume handi mashoni kana idimiwo guys ipapo haibude guys haibude hanimona zvinonana kugara ngoudzake vanhu kuti ini ndozvandiri ini ngori ngito ndingori ngochani hanimona ongotongoziva ndo zvaari utongoparadzana hanimona oinda hake akadai because sure kuti murume wangu anenge avata neumwe murume uko ouya orara zvenene guys kafilinga chaka azvingoiti guys azvingonyatso kubuda so handimaona azvingonyatso kubuda saka tengai mabhegi jinai handimaona skini jini dzenyu idzi amhendo ikoko hai ndakatarisa masymptoms ndakatarisa strek panyaya yabhurura apa ndepandakangobata muromo kudai hapa skini jini ndiri safe pajini ndiri safe patishoti ndiri safe because titotenga mazijodi chaiwo handimaona so caller can you please call muridzi weshow caller tinokumbira kuti ufone caller muridzi weshow cheaters tiri kukumbira kuti udi ufone andikatamirira iwewe we are waiting for you hanzi but zvipombi mucheno Kevin ine njenobudikana kuchiona chimucheno wei mucheno ngauitwe kugita mucheno wewe zvipombi ngauitwe nemakoma namasingusi kwete vari mumba isatove skeptical ticha kutotya kuti hapana kumira mushi baba uda kuona ngachipfeka chipombi kuti zvaita sei baba mumba ngavapfeke sutu ngavapfeke zvinhu kwazvo ngavapfeke zishoti ravo ngavapfeke zibhurugwa ziguruguru
Hanimaona zishoti ziguru rakati jini rakati yeah. Zvikomana munogona kupfeka but hai teta kungokwisa maziso takaudziwa isu takadzidzisiwa. So Kola, can you please call? Hanzi gaiti phone isikola ari kunyara. All right guys, tichimirira hedu Kola right kuti auye nenyaya yake. I don't know what's happening takunonoka here because ari kune imwe nyika and kunyika kwavo vanga vachiti zvo iko zvinezvi 3 am pana mufonera andimaona anga chichi 3 am saka kana varipo vamwe vakambochitawo andimaona kana kuti vari kuchita vari pavarume the number to call ndakuudzai andika fonai mutudze zvaita iwe kuinda isiri kubuda uku iwe haisi kubuda uku wani mati zviri kufanwa kubuda uku chichi kuitika. Hello Kola, hello. How are you? I'm good, and how are you? I'm fine. Sorry, I just call. All right, hold on, tulakuzama connecta kumiramba uripo pako mira tizame konta zvobude kuspeaker kwamano zvikuitika kuti zvi ima technician makatodhaba chete imi yeah zvaita azvino nokuti ndechida kuti tigare zvinhu zvakadorongeka andimaona ivo vanouya chiti zvoda kuti taa pashow vanoda kuda kutanga kubata foni vachigadzirisa chii chinonetsa connect pazispika zikuriri ingoti halo tinzwa kuti yaita here Kola, hello Kola, Hello, I can hear you. but yakubuda haisi isoreti connecta nechidiki chachona chichichi right rambai muripo tise regai tite zvichikola chichi pachispika chidiki ramba uripo Kola regai tiripo Kola vauya guys zispika iri zibhiga iri riri kuramba connecta regai tise pane chiduku ichi chada jaira tatati zvemunyatsonzwa volume tatati volume inyatsota mutinhimira chaiko. The Bluetooth device is connected successfully. Right, hello Kola. Hello. Hello? Yes, zvakuita manje zvaita. Wedzera volume. Right. Hello? Hello Kola, yes. Yeah, tokugamuchira pachironga. Thank you for being here today, tonight. Kwa muri mangwana niko koko. Kola. But the thing is, your audio is bad. Like, I can't hear you. You can't hear me. Yeah, I can't. Like, Are you with somebody else? Pane munhu ari kutaura kusure kwako. I don't know kuti ndiani ari kutaura. Hold on. No, I know what is happening here. Wazima. Kola, hello? 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 Can you hear me now? Not really, but I don't know. Let's talk. Maybe let me see if I can hear properly. Auskunzwa. It's recorded, but it's very, very dim. I can't hear properly. I'm just, that's what I'm saying. It's how to change.
Okay, but we can actually hear you anyway. So right, rega ndise earphone panzeve kuti iwe neni tinzwana. Kana tundisa ma earphones anti. Mai ndikasa ma earphones uzobuda iroko. Azvibudi. All right. Then I was hearing it. I could hear you loud and clear. Huh? Okay, Anzi, can you please call again? Anzi, can you please call again? Call, let me numbers. Let me try and call you back. Yeah, I think I can do that. Yes, okay. Right. Imi munhu kusati zuka akatikanganisira guys akatibhisira inonzi chii zvinhu zvacho iwe uyangarire mudhuze kuti kana zvaramba kuconnecta panapa mumugadzirisi. Kola, hello. Hello, Kola. Kola, hello. Hello? Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Iwe, itai but achisi kubuda kuspeaker now manje. It's only me who can hear. Itai. Achisi kubuda kuspeaker iwe, uya up. Now she can hear me but ipa speaker chabudi. I don't know what is happening. Akunjinzwa but ipa speaker achisi kubuda. Say something. Yellow? Yellow? Oh no, what's my Bluetooth? I know it's my Bluetooth. The Bluetooth is on. I have to connect and then if I'm not say you're supposed to say something. Yellow? Kola, yellow? Kola, yellow? Kola, yellow? Hello, yeah, now I can hear you properly. I can hear you loud and clear. You can hear me now? Can you hear me? Right. Phone foot. Can you please call back again? Hello? Device is connected successfully. Yes. How are you, Kola? I'm good. Yeah, Shaita Manj. Right, thank you very much for coming on this show. Kuti zonzwa nyaya yenyu kuti yakamira sei, zviri kuitika, what really happened panyaya chirongwa checheaters panapa, kuti makatanga kuchita sei, makatanga kuchita rini, and zvakafamba sei. Wait. I would have. I can turn my earphones. Okay. Okay, and try to speak out. Try to speak up a little bit louder. Tinya vanhu vanyatsonzwa. Yeah, so I want to go to. Okay. Aiwa, direct haizoiti Rosalind because ari kunze kwenyika. Direct call tingapera mari. Azviite. For direct from. No, yeah, it's okay. We can hear. No, it's okay. We can hear you now. We can hear you. Can you hear me now? Yes, we can. Okay, great. Right. Can you please tell us your story, Kola? What happened? Are you still cheating? Cannot you cheated before? Can you please tell us your story? What happened? What is going on here? Hold on, because my audio is. Okay. Okay, I'd drop a actual and get my earphones. Kola, hello. Hello?
Kuzadzoka. Hey, dzoka imi. Achakungoita pafoni. Alright, gatise phone mudhusi. Alright, gatingoisa phone mudhusi. Uri kundinzwa, can you hear me? But kuspika ichabudi, I don't know why. Oh, okay. Mene koko. Alright, caller. Can you please tell us your story? Caller. The radio mode. The Bluetooth device is ready to pair. Caller, hello. The Bluetooth device is connected successfully. Caller, hello. Oh, I can hear you now. All right. Right. Can you please tell us your story? What happened? Okay, so the thing is, I got married when I was 18. What's the right volume, Bijana? Can you please? And What's the right volume, Bijana? Eh. anyway, so as I was saying, I married when I was 18. That was my first marriage. But my son got a little education. Our little background from myself is not that city. I'm from a home and you're not in anything. I didn't see my husband family, but he never been born me. And it's really kind of hard to say anyone that knows me cannot just do that. So I met this guy, little country. I went to some somewhere and got so 3 4 4, that's when I met my first husband. But yeah, that's too long time. So I want you to mark my words. Not just people that get up. I think that somehow it's not like it's a choice sometimes. So you should first know because I met my husband when I was with another guy. Or you met your husband when you were with another guy. Okay. And then what? Don't give up some nonsense. You will know why I'm saying this at the end of the story. But I think there's something inside this we were in love and young love, puppy love, whatever you call it. I'll call this guy Peter. Some TV. I mentioned some of them into the phone first one and so the first time I had when I was 4, 5, 6 years, I talked to him, whatever. And I remember when I did home this stuff to what I made them. Yeah, I had to become my thinking about that now. The year I went to Kola, vanhu vari kuti havasikunzwa. Vanhu vari kuti havasikunzwa muri taurira pasistereki. Can you try and raise up your voice a little bit? I was 18 that year. The following year, everything was good. Just bad and bad. He was so scary. He loved me, and we had that love, and I loved him. But life happened, and I only knew else to the feeling of knowing whatever it is, I want to call it, like love. I don't even know how to. Anyway, get married. Yeah, but no, vari kuti havasikunzwa still. Vari kuti muri pasi stereki. Voice. Vari kuti the volume, yeah, voice renyu riri pasi remambotira kuti kwidzei mbichana. Okay. Okay, if I had done in 19, I had my first son in 19. And then 19, and then 2004. Yeah.
when the time first started coordinating, and the Labat saying we needed the up and up on the side of the and then I had second study like in the following year. And I'm going to say like money. So that was it, and I was set up, All right, caller. Listen, caller. People are still saying, let's do this. Can you please record it a voice note pa WhatsApp number, pa number za phone it. Ndo player iri voice note. I think that would be better because I think naturally une voice repass. Saka vana apana vari kuti apana chatiri kunzwa zvachose. Yes, just record the voice note. Pa phone yangu inini record a voice note inini, then I'll play the voice note. Ndova vhurira voice note, vonzwa voice note. Kana paine mubvunzo, then I'll be asking you still ne voice note back uchidaira tichingodaro because haisi kunzwika vari kuti havasi kukunzwa zvachose. I think uri munhu ane voice riri pasi. Because you're on speaker already, but they can't hear you. Hello? You're on speaker already, but vari kuti havasi kukunzwa because takaisa speaker but vari kuti havasi kukunzwa. But now when my leg is missing right, I said it's the same process. Can I maybe I could do this? Now we can hear you. Wakwidza volume manje. Now wawedzera volume yako. Now I can hear you. Even in ndisiri kunzwa. Okay, so I got it because there's a speaker I should have not which Ndaiwa because ndinonda kunyatsa kunzwa manje. I'm literally shouting. Okay, you are shouting. Hello? And saka motongoshedzera kola, motongoshedzera kuti vatinzwe vanhu vanzwe. Yeah, okay. Saka imimi muchiri kuchita here imi? Well, the reason why I really wanted you to understand my point of view or what cheating is, because perhaps going like so yeah, my title last time they cheating. I'm watching your out now. I cannot do that. I also need to know that trying to cheat and then some people are like, it's a conscious decision because they say I know for now my people and because they say I know practice everyone been cheated, something, but taking to sometimes the practice or maybe it doesn't feel where all those Saka imimi you are blaming it on mweya kuti maichita because maive nemweya. I'm not blaming because whoever wants to judge at the end of the day after that try to judge later because I cannot justify my actions. Because maybe after I'm done talking or explaining myself, people might understand. I just don't want to see the type of thing that the family would have has to be condemned. Because sometimes it's not a fault. Hello? Ndirikunzwa, but people are saying they can't hear now. I don't know what is happening. Toita zvokuti alright, toita zvokurekodha, itai zvokurekodha nyaya yako tinzwe. Ukaita iri live. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing. 'Cause you can see all the people. That way you can do the whole thing.
pane vari You kudofona have a car. miraiti You have a car. miraitinzwe kola hello abva adona hamene vari kufona wa kola hello kola hello Hello, ndikukuzaizvi singaita handizoti semu sirikutombo ndichizokanaka wani. alright inini ndiri kukunzwa but vanhu vari kuti havasi kukunzwa handiti saka ndatobvisa speaker tatega timbotiraya foni speaker yefoni straight timbonzwa chitaura hako nyaya yeko timbonzwa kuti vanhu vari kunzwa here Okay, the time under 26 because that time at 2 e manga mati and you could take kind of time as a one, so I don't know what it is. I'm not the party. alright tazwa mutagumira alright mototangidza because vanhu vari kuti havana kunzwa kuchini Okay, so now I was saying, so that I won't have to repeat again. muri kumunzwa here guys hanzi zvaanani Because we say so kind of switching things that cold. hanzi muri kuzvinzwa here guys hanzi muri kunzwa here apa hanzi muri kunzwa here hanzi muri kunzwa here vanhu kana muri kunzwa ndipei signal yekuti muri kunzwa yes vari kuti vakunzwa Alright. But I was saying, in meaning that my first marriage that I in the 18th. And then in the 18th, in the 19th, the pancake family son. Then in 20 in the time. No, 21 on which is true. The person who surrendered when I just turned 21. Eh. So I was with her any man choice because she just understand Ben Brown, young, name only the one my first husband. Which you don't see something actually engaged and then you know what I'll just go ahead. It depends to see what I was saying. So I done it 21. At that time, mind you, the Amanda paid the A level, and I just went into marriage. And honestly, 3 years into that marriage, life got boring. And when you go to national, like people that you went to school with, and you see everyone is getting married, and everyone is not getting married, I'm sorry. It's going to school, and I always wanted to be someone at the independence and stuff, you understand? Tukunzwa. Tukunzwa. Okay. So, Zadaro, that's like I decided to ignore it and then change and my husband supported me because I they supported me to change the extension I connected us. At that time, the government scholarships, so I ended up in South Africa, what university. So I was one of the people that was sponsored before it got, for my visa to tukunzwa. Okay. Asine mchidera kuti ndinzoti Ewa tinobvunza iko zvino tiri kumbonzwa kuti handi mati muri kuda kumbotudza kuti tinzwo chakaita kuti muchite chii. Hello? Okay. So where was I?
South Africa, first year, I had to hold them down for my semester break. You to get up Zimbabwe and missing the family, being the family woman to she. I never used to go out to despite putting a never 22, 23 years old man, same age group as me. I turned out in what fighting then go still come to now. So come to the first year back. So Zimbabwe, all the economy was going down. 2007, 2006, 2007, you know what happened was worse. I'm supporting our 2 kids in Zimbabwe. I could support our innocent meeting. All right. Then, the shit out of managing was great, everything. I was thinking, yeah, trying to sit in the house, and you know, I decided that life is now. You're better off in the house and make out my friends like I want, and you couldn't think it. Tikuzwa. Okay, it's good presentations for you. Aiwa tiri kunzwa ukana ndakanyarara that means tiri kunzwa enderera mberi. I met someone that should get out to that. There's a house in the somebody in the face. Zimbabwe. Same age, they put on the bus at different level. And who wants to someone like I'm trying to say? Yeah, tikunzwisisa. And it's like, I decided, you know what, when I'm a faithful wife, I'm just going to be friends with this guy since he was persisting. What. So we are friends, that. But friendship, I told her, I'll be telling you, I'm married, that. So basically, it started as a friendship. Andika, zvakatanga se friendship. Makatanga se shamwari nemurume nemukomana uyu. Indeed, that was my intention. Alright, that was your intention. Alright. Because you don't come gorere koma kwezvinhu. Alright, and then? So this guy is taking care of me, giving me my pocket money at the time. Don't open to there and I will try. This is for groceries and stuff. You understand? It was a lot. After one actually it's not even up to what my husband would send me to Zimbabwe. So she one time, he decided to say, you know what? Since they could get a raise, I can just rent you an apartment since they could come this. Most times we go out and raise them to 12 o'clock, and we are going out from 1, 2, 3 a.m. and drop off with my friends and then we cannot get to Saka at that time, murume wako, at that time, where was your husband? Poeta friendship, where was your husband? Okay, you are kuzimu, you are in South Africa kuchikoro. So that's when you met a friend. Mkomana, ndovatanga kuendesa out, muchifara, muchidi, achikuspoila, achikupa zvinhu zvangasingakwanisi kuti upuwe nemurume wako angari kuzimu panguva yezvinhu zvanga zvakaoma kuzimu. Okay, enderera mberi. Yeah. So well, he says, you know what, since the gender out today, so it could have been to go for program, to put money, something, and the no joke at the rent your apartment. So he got me that apartment, it's a 2-bedroom apartment. And I bought one other roommate and I rent funded, and that money would still be mine. On top of it, I know when deep randomly. You understand? And then it got to a point where I had so much money, and then my husband is struggling with someone. All right. Hold on, caller. Hold on. Yeah. Hold on. Right. Right. Apparently, she got married at the age of 19. Right. Aroro at the age of 19 ndo vaita mwana wake anditika wokutanga aita mwana wake wokutanga anditika say then she was doing A level anditika
then apedza A-level yake, she decided to go back to school. Ndo panga pakoma zvinhu arorwa nemurume wake 2007, right? So she got a place ku South Africa kuti anodzidza azodzidza kuno ku South Africa kunoko. Ndobva auya kuno South Africa kudzidza. Saka murume anga ari kuzimu panguva yekoma kwezvinhu paya. Panguva yekoma kwezvinhu paya murume asara kuzimu iye auya kuno ku South Africa kunoko. Saka ndobva aita friendship neumwe mukomana yakatanga kwaari iye achitanga. Basically the intention was to just have a friend antika nothing else, just kuti vangoita ma-friends chete andimaona. But mukomana yakatanga kumutora achimindisa auti, achimutengera zvinhu zvaangasingapuwi nemurume wake because zvinhu zvakaoma kuZimbabwe, achimupa, achimuspoila, achimupa mari, achimupa everything, mabhuku zvezvaaida zviya angakupuwa chi nemunhu ushu. Murume uyu zvinhu zvaomesesa andimaona ari kuZimbabwe. Saka ndobva zvaita sei paya Kola? Okay, yeah. So this guy's taking care of me and all that. You can only be holier than down too much and you're accepting my gifts from a guy and who will claim up. I know I'm married and we're just friends and know my boundaries. When I go to Nima, I'll go to Pakatika. You can still get away with it. And then you still tolerate my gifts from that same guy. But then all that married. It cannot achieve. So he's doing all these things for me and the At the end of the day, okay, what she is doing is now my birthday came up. This guy, I can't take it, but he gave me, because it was one of his cards, he gave me EW Gold South Africa. And it's student, and something that my husband will never do. Okay, all right, hold on. Saka pakuramba vachiwirirana kwaaita neshamwari yaya ine friend yake iya, friend yakaramba chimuspoila to the extent yekuti akasvika pakumupa VW Golf kungoti mutashandisa iyi mota iyi ari kuchikoro. Apa murume ari kuZimbabwe zvinhu zvakaoma handimaona. Murume haasi kugona kupa mukadzi motikari, mukadzi wapuwa mota handitika neshamwari kuno ku South Africa kunoko handimaona. Ndobva zvaita sei paya? You know, Sis Melly, kind of she can powerful. You don't know, Kuti. Hold on a second. I want to try. Hello? Yes. Okay. This sounds more clearer. And the thing about this guy, seriously, I'm very patient with me, which I couldn't believe in. I said, oh my God, my friends were wondering what he has so anyway. And I was just all from Papakati. The only time that Papakati, mind you, I only slept in a room and that was my husband. I can't have it. You know, because this guy doing all these things, patch of our child and what Varama Kubo, like what's so special about that? I mean, but you know what, Thanksgiving, because that's all you want. So you know, Thanksgiving, that's eventually married, but come on. So Jokan and once that's done, ndipo makaita lula after akupa motikari manje igift hombe kai wagamuchira kuti ucharamba napakati azvichaiti kuti uramba napakati uri kudriva VW yemunhu mai mwana murume ari kumusha ari kuZimbabwe zvinhu zvakaoma ndobva watongoti mupa pakati ukachidlako muchero wapakati. Exactly. And once much the second one, usatama one watu watovhura wavhura chacho
saka muso wakamupa muchero wepakati uyu anga akumbira here kana kuti ndiwe akatoti uyu andikupe o saka wakatomupa wega kuti uya undirowe yonaze uchifarira mota VW. Okay, thank you. Because I see morality, yes, I'm trying to come morality copy. I'm trying to be so high and mighty, which is moral, then I wouldn't have taken as much as I took from him. So I don't lose that morality. I shouldn't have found out for this. So it's not anymore because I broke the code. Yeah. So anyway, but the thing is, man, Angatina blame you. It was small. It never used to say. Anganekadora. Okay. Okay. So obviously, there's nothing, you know what? In this get out of trouble. Baba kumba vanga vana anaconda here. Oh my God. Okay. Hey. And this could have and this matter with Baba Kumba anaconda because anaconda it's how we are compared. All right. He wasn't up. All right. Hey. So anyway, the Kumba is so hard than Hey. the guy with my I would always go back home. I don't know if you watch it 3 months and then come back. Now the twist is Sis Melly there, this guy. And there I got take that first ticket from South Africa to Zimbabwe. Okay. Yes. Mama jera kukwira munenja. Posa apa vaimbokwira munenja baba vasina mari. No, you used to take care of me. All right. Exactly, but so this guy would fly me to see him. In his phone on just say, Dalenda, didn't you understand? I text you when I road for meet my husband. Yes, it was every time I get up when I could see him, and I would go past semester and I had 3 because the first time holiday we can end up a semester break. Because end up vacation in Pakati. So all the trips that and single tickets, knowing because I'm going back to my husband, you get. So whatever it was, so that went on. And they pakadora. Second year, end of second year, saka iwe aingoshingirira hako pakadora haka uchingoita kuti mapresence aramba achingouya nematiketi endege aramba uchingospoiliwa. Exactly. And December where ndakapedza manje bachelors now. I'm supposed to go back kudzokera kumba. This guy vataita tour, you know, the tour like Southern Africa. It was a road trip. I can drive from Joburg and I will cover on South Africa, Swaziland, Mozambique. Saka pawaifamba apa uchita traveling tour yako iyi wanga usingatyi here kuti uri chikomba apa unokana kaita accident ro wati kumurume unoti wanga uripi wanga unani uchibvepi. It just makes you do stuff. Okay. That a normal person wouldn't do. Yeah. So I don't know what to say because no one's not answering something like that. It's only because I'm in. Yeah.
So we went for this Southern Africa for what not. And then vakapedza ndovandazvodzokera kuzimbabwe apa ndakadzokera kuzimbabwe just before Christmas. Ndapedza maexams muna November nditi handina munhu wekuSouth Africa tichitenderera, you understand? Ndobva tapedza tibva ndadzokera kuZimbabwe knowinga kuti handichadzokera kuSouth Africa ndiri handakafambira rapera. And government airambe kuendesera mberi ngava first ipaogerako kumusha. So I just had to say, you know what, goodbye to South Africa, I'm going back to Zimbabwe. Wadzokera kuZimbabwe apa things were even worse than Zimbabwe they were. And my load shedding ndakapenda kunobika sadza pamoto nevanhu vakawanda. It was everything started knocking me about that house. Apa wajaira kuSouth Africa kwawanga uri kuindiswa kumaroad trip uchidla zvinonaka kumarestaurant chidi, apa wadzokera kuZimbabwe wakunofuridza moto magetsi akuchina, saka ukati hey handodzokera ini. I have to come back to my family. But honestly, that time of my life. Ko gorofu wakadii, ko gorofu pawangodzokera kuZimbabwe, what happened to the car? Okay, akazotora motikari yake bheki wakudzokera kuZimbabwe. All right. Okay. All right. And adzukisa kuti akazotora mota yake It was just ridiculous. And my husband, he was too much on him as well, and our kids was small. They said I went to photos like I took so it was terrible. And then my bikini, even my shoes, they came and I set up in the food something. It was so unlucky. Think about my life. Now, this I abandoned. I can't for I just say direct forward mutaweka. That's what this guy did. Akatoa kubhadharira owners yacho. ndeumwe oyu. Iye wegorofu uyu. Wegorofu uyu. Saka you kept on being in touch. Makaramba muri in touch even wadzokera kumurume wako kuZimbabwe. Yeah, of course. Antanga atori mukomana wangu whatever it is. Okay. Yeah, saka okay, that's get out Zimbabwe. He says, okay, you know what? I'll pay for you the school fees and Chona. And you say, well, aspire. That's okay, no problem. You need to oh my gosh, you see my points, and the one I passed from Soro Selective. So they gave me a scholarship for honors. So my husband was like, you want to go back footy? He said, but this scholarship captures 1 year footy. In India, I just wanted to be out of that Zimbabwe. That's it. Not because I was anticipating so much. So no. Then this is not better national because it's not like I don't knock it or anything. Okay. But I wanted to go to South Africa and over that. All that I'm Hello, tukuzwa.
Saka tinoziva with honors kune zvakawanda maworkshop maconference machichi ndobva taita sei ndobva taenda kuimwe workshop saka tapinda one of my schedules yeworkshop iyo vakauya vamwe masters degree students or PhD masters degree vakauya vachiitira presentation akokana vabvudzi hangi baba bvudzi munadza vavasumuka vachirova presentation do you know Sis Melly kuti ndevamwe ava true when they say haikona vegorofa avakakunzai vakudzosai bheki kuSouth Africa maona vamwe vari kuita presentation manje vamira chiita presentation mahonya mainyi chitofura-fura aiwa ndizvozvo tikuzama kuti tifambirane all the money in the world, but then it's not satisfied, you'll be frustrated, like as if you're poor. Okay, so right, okay, hold on caller, hold on. So apa uyu akutora kubva kuZimbabwe kumurume wako ati ndiri kubhadharira degree upese degree rako wadzoka kuSouth Africa kunoku kuZimbabwe kwaoma uko wasvika kunoku iwewe kuchikoro kwaita presentation kwauya zirume rino iri ramira kumberi kwavana vechikoro richiita presentation iwewe bhinzi yako yavhuta nokuona munhu auya kuzoita presentation kuya wakutoona kuti chidora chouya chaiti wakutoda uyu ari kumira mberi uyu ari kuita presentation uyu ari kupama ari kubhadharira zvese uyu aiwa haachina basa. That's how it happened. Okay. And I just put up with the Kutara was and then I felt last from him. No, it was a genuine connection. That thing, if you don't know this, let me teach you today. You shouldn't honor someone for the first time and then your heart beats faster. That happens for real. And it happens because that's what happened to me when I saw that time. And the presentation, in the material dissertation, I didn't get jack shit from what he was saying because I was confused. I was confused. Anyway, after my workshops, after my presentations, I until you legal, we discuss the topic, discuss DSHG. So they'll still come in, and then you're set in two groups. Of course, the kind of group market, like what the group market. Then we started talking. You know, connection. It was intense. It was deep. It was deep. Gambo didn't be situation, but it came from the soul, whatever connection that we had. I never had it even in my husband. One could love so much. Okay. So the teaching was looking at me so intense as much as I was looking at him. And of course, but I exchanged my numbers and whatnot. Did you tell him? Did you tell this guy that you are married? No, I was also at that time. Okay. Because that time I was at all right. So after we were done with school,
It says, oh, okay, can I have the number? Because, yeah, cool, of course. But I exchange our numbers. So, good to me, see, and just first name stuff. So, on the Vanessa could score Kwango, and then he went to Kwango. Then Maneru, he passes me up. He's like, hello. Okay, Chamu TK. Dini K. To get to, and okay. From that moment, Sis Melly, I taught up her phone for 5 straight hours, and I just couldn't. Maga, with a connection in Moon, you just, for the first time, put out 5 hours per phone. I want that, young. No, yes, we are tukuzwisisa kuti mama ne connection apa matukanga mababa connection masiya bebe chigorofa aba mawana banyuwana bapane connection iri strong cha chemistry cha hiyo saka ndiwa makuita 5 hours nabo muri pa phone apa chemistry started talking to Shingota from that. So usually after a workshop opening a party juma kind of submit one of your maybe my chapters and stuff. So the following 2 weeks, I didn't beat because they have submitted on time, really perfect. So we didn't meet after 2 weeks. It's over. You understand? And the next time, he just called me because I put out everything. For 2 weeks, I just out every day, at least minimum 30 minutes. Like, lowest thing get 30 minutes, but then that's what I have to go because I have work. And so in that 2 weeks, you each other talk about everything. Mukatopana na manudu. Everything about me. No. This time, no. Jango Tower. Okay. Just get to know each other. All right. And to be honest, I saw myself telling him things I've never told my husband. Okay. Deep secret. Now, even you could see the Faralula or if it's raise about Lula, no. You will go from young, I remain about what it comes. And then, with the night, and talk and whatever. And then after 2 weeks, and I realized that paper and that's okay, we'll meet up. Check meet up and Kusenton. Now listen to me. You know, would meet something like that. Listen to me, Aunt Melly Kuchi. From which gorofu? Golf. Gorofu. On top of this guy like Aunt Melly really. Say. Okay. This guy drives me up. This meet could use blah blah and then we meet up conversation. We didn't hug or anything. Hands. Like we're shaking hands. Wakati kugwina. He was out of this world. I don't know. That man. And just so we hang out, whatnot, and I did drop like a gentleman, and I drank cocktails. Cocktails are not dark. I started short my shorts again, whatever. Maybe he's used to it. In cocktails, digital is that I got drunk. You think somebody I would say, you know what, like I'm doing anything to you, but no, this guy literally came and dropped me off. So I respected
hated him for doing something like that. He was just the perfect man. I cannot stress that enough. So we get to know each other, and that was the first time that I saw Nana face punch. Did you feel Anna and whatnot? So the second time, Novandisi is like, what are you doing, Mr. I thought that I need to do which and this journey, then the outcome to Sunday, because I can't come to Sunday. So next time, Bandisi, I'm say Tuesday, Novandu listen, I want us to go out, but say Thursday to my favorite or club, the baseline. I'm sure people know about that club. I don't think it's still open. The baseline, this dance hall club, they go also South Africa, Emujoza. So this guy's like, Saka, I'll take you out and say Thursday. And from there, I don't know, maybe you just come over. You may sleep over because pretty cool, like from the place in a bower than parking. So he's like, maybe you can sleep over and then I'll drop you off in the morning. It's fine. You can just bring an overnight bag or something. So say Thursday, auntie. So knowing that I was going to meet him, this happened in my life. Oh, and this is a good why. And this is, we were just going out to just sleep over. But that day, that happened, listen, there's Penny Project and Choice and Ross Sabotage, she's 2,000 Rand. 2,000 Rand, I get that time. It was 2,000. Younger anyway that time. About 2011 or something. Right. And then these guys, okay. But I'm with that, so that's right. This guys thought I say makes go from Bandi to Maria. And then I could send some lingerie store in South Africa, Kenda kula senda kune annual lingerie you can imagine. I bought myself lingerie and then I have a night red, everything was red. Abandika sexy but not nice and so the one that saying just getting ready of and channel more when I'm saying Thursday. It's not like I'm trying to do anything, but in case anything happens, I should be ready and looking dope, mounted. So say Thursday, he comes up, he picks me up. It's in there that I don't know to watch out. The Katanga tells you, but I'm watching this house. So the batenda kumba kwake. Then he was waiting. He told me, I have red, I have white wine, what you want to drink. Kata red is fine. But then now no guess. And the Chicago club straight away, I need to go out and take off all this makeup. And I don't think I do want to this makeup, I'm just not. Okay. So my friend I'm looking cute in the picker land ready, but I think picker can make the for that. I say, okay, one kind of red, wine, blah, blah, blah. And we started drinking red wine. And red wine, and we were talking, even the vibe, we were at opposite sides of the kitchen counter, which I decided to go into because then I see Hanongo Kuman and Yama, Sis Melly. So we just had to keep our distance. Because connection, the actual vibration, the chemistry was hot. It was crazy.
that second issues. You haven't, because if you do, I don't blame you. So, look, but the Vandachin, and we are drinking what we're drinking. So this guy, but I'm not going to sing that song. In fact, I'm going to play it. All right. Hey, ti player do things gwe. Ai wati report akaterera. Rigaiti play gwe song yaka play gwa pamba panga apfeka lonjari. Yanga apuwa mari. Apuwa mari nechimwe chikomba chegorofu. Akanotenga lonjari yekuti anopfekera chimwe chikomba chine chemistry. Kwanga aenda kunyuwa nuku. Rigaiti timboteerera song yaka play gwa. Aiwa tikunzwa. Anyway, you all know the song. So just dancing to it like a stripper. Actually, this song reminds me of me and you, because damn girl, that I know that many girls have sex, but you know how to use it. Shane, whatever. Shane something. Yes. Shane what? And he was just dancing and singing to it. You know what? Come, let's dance. Apa uri kutamba katika lonjari yo lonjari. Sis Melly kutombo tamba. Akata chintonda ro kwetakangoti pamuromo. Iwe ndiwe watotanga kuti pamuromo ndo. Uri. Hey. And then we started kissing. It was passionate. It was from the guts. Sis Melly. You wouldn't. So he was in the expression because Mama togwina mai mwana. Imaka makutogwina kuti manonokegwa. Apa makapfeka lonjari. Eh. And then Auntie Bisa 90. She bought this lingerie. Damn. What the baby girl? I just decided, you know what, I'll take my time. But I'm just too much. I can't do it package. Mukitchen wekubikira umu. Yes, that don't visa shirts. I can buy visa egg trousers. Yeah, I can buy visa my boxes. Sis Melly. Ngatombo. Ndoshandisa kufananisa sonda aona. Mokone. If you know what an anaconda is, yes. Anaconda. Yakareba kuchikuli yakatingi ko my wing marwang. It was scary. Mota uka batanyero kudeso. Just a good lakweta ku batayete. Mawapa to fariki. Yui. Name wari. Ingokona chisiwonekwe naye mizamari chemberi. Kitchen counter. As I candy searching, the batora 3 my shorts.
what's happening? I don't know what's going to be. Sis Melly. And then, no, the thing, manje, and I hope because I got the one in Africa Pakatap. The Vango Peso Balnos has put up Antina Pakation. I hope I see that. I can do my kumbo muden. Siko changa kusiwa and Sis Melly. Wakadliwa. Let me tell you what happened in my life. And we've been faking it. Because you don't even know what it is. But that day, with that man, I can testify to those facilities an orgasm exists. Because I experienced my first one. Kudliwa cheti. Yes. You know, Sis Melly. And you want this. You want it, then beg for it. It wasn't my fault. And now it wasn't my fault because I was the one who begged for it. And I did. Saka una kubva rugwai. And it was cool. He knows how to use it. Alright. Okay. Of course, no, but I'm just in my position in which you know, you fine, you know that you're good to go. Okay. Makadliwa my mwana. Kudliwa. But you know what? Now this guy had everything I've ever wanted. Let me just cut to the chase. This guy had everything I wanted. He was educational. We would have intellectual conversations. Everything and as in on every level. And I'm really glad because the feeling was mutual. And then the Katopo and that teacher Anoza because honestly I couldn't develop my feelings now when I had to do, and I couldn't even risk what I had because of the likes of Anago of no. So I just told him, listen, I'm out in the car, it's here, chi. That's when I left. And I told hey, a boyfriend. Kuno. Komurume hausati wamuudza kuti ndine husband kumba. No. Husband, of course, we talked about that part. All right. But sometimes you can't help. Even here or there, why cheating him? He couldn't help it too because the connection was too much. Okay. The situation was too much. Saka daikola munhu yanga ari murudzi yanga ari muzimba here kana tanga ari muNigeria kana tanga ari muUganda. Oh, muNigerian. All right. All right. Yo saka muchimanyira maNigerians nai. No, I cannot. That's a myth. I happen to have but I have so many friends. It's just normal. I was fortunate enough to find someone and they're enough for me. Hello. Report kunzwa. Hey, Saka. Anyway, don't and I moved in I moved in with him, and then we were just planning which we were going to be together, but I knew that we see, and I love you.
Saka you moved in. Ukuda kunonzi kuti abarika nevarume. You moved in with him. Kumba murume nevana nana vamweni vakamirira muroro ari kuchikoro. You waita move in nemwe murume. Okay. And honestly, I love this man. And when we decided that we were going to take it to another level, see, I love you, and you just have to divorce your husband. To open that up and my husband. Saka tokarambana nehusband yako wakamutaurira here the reason why you were divorcing him? We are chasing different things. Like, you know, kind of marriage, there are so many problems or issues that you'll be dealing with. Saka, that's an excuse for you to say, I can't handle this. Saka, I'm bailing. All right. So it wasn't just when was your divorce ne murume wako? Which year? 2012. Okay. Wechigoro fwana kudzimandawo here nikikini mari yake yaispenda kwauri? Not even. He was very angry with me, but since I paid Jamba, he's a learned man. Just think, you know what, fuck it, really would fuck off, you know. So now Jamba, honestly, you would be there, but I didn't give him a chance to do that because that Jamba was okay. Saka oda ndo ogava ndo vakakuendesa kumhiri kwemakungwa here? South Africa. Aiwa kwamuri izvozvi. Nyaya ichiri kuinda. Alright, handei nenyaya. Kune vamwe handei nayo. So and then I had to break out with my husband. Everyone is this Munwesi is just talking nonsense about you. So in I didn't care because honestly I was in love. And it was real this time. And life was good. Angane Mari, Munagati, everything was good. So Bajenda Nigeria and then the Bajenda traditional wedding in Congo. Wedding wasn't big because in Congo traditional wedding is bigger. Alright. So my family, even though I had to tell my family that it wasn't working out. You know, family will take your side at the end of the day anyway. So when I told them I met another man in Kunuro Rock, Nigeria, I had 3 of my family members for Nigeria. But I wedding South Africa. Ceremony. Like I didn't even wear a gown. I just wore a very pretty nice dress. Saka pauchiri kungodliwa here apa kana kuti zvachinja? Ndori pa time yacho nayo ngata move in naye. Romance ichiri kungosipaka here kana kuti zvachinja? Everything was perfect. Everything was perfect. Okay. Sis Melly it was real. All right. No, it wasn't that way. We actually got married. And lucky enough, I had demanded certificates from Zimbabwe. That time I did but I now demand a certificate to register anyway as a married person. But I'm going to information young way to God. Since I had a visa in South Africa, they'll just get information to kind of police clearance in this. So I got married for a second time. Nigeria. But that's South Africa was a very business-minded person. So I also got a job because now I got a job, life was good.
but Sneta Marika or Satan or whatever. Can I do demon? There was this South African co-worker. I don't think Katamba because I would have never cheated with a man like that, Mahona. So, what happens is this co-worker was so he was just into me. I just took a laptop and connected, LinkedIn. He connected with me in the email. So I will have Google chats, you can chat to and fro. Hi, what's up? Hi, how are you doing? That's strong, you say. How are you doing? And I'm building, I'm getting lights. Do you want some? Very friendly. It's cool. I had no intentions at all to try. And then the thing is, man, it's it happened for like a period of 7 months or so. I didn't text it and anything I don't want to say, account. I mean, even if I want to save my money, which I have, this guy can get me lunch and get me tea. Only Zirama flowers. I know that you like flowers. I had to bring them for you. And she said, now this one time, when tragedy struck, I don't That's what this is. I call by way. I understand. Top number 4, right? And they buried. some transaction. I found a kundi to me like you want it. You understand? So I mean that airtime, but send a message by WhatsApp. I'm trying to send my reach because, and I remember I was driving or something. I don't know what I was doing soon, but I sent a such a good phone and this. And then I send a message. Can't talk right now. And so I think Joshua Gaiti kind of the same 2 minute message for when I can't talk right now. But I is coping some, but I think because I think at the time, but that's when I receive I can only marry phone now. So he then says, okay, can you take an airtime? I take an airtime band to me. For some really, I think I was supposed to do some project or something related to can somebody hold on caller? Can somebody please take Zuba away panu? Take guys Zuba away panu, dear no Shitaka Penga. The take Greo Zuba away panu with panu Kutahiwa. To Kunesa Kuniva the poor Sando Zao, Pikiri, and the Ramberi caller. So okay. This is critical and smelly. And then Joko Madam, and at the time I didn't know that I was pregnant again. Tanganda so many 12 weeks. That was like about 2 months. And I didn't know that I was pregnant.
pakaitika transaction ndandopedza kukudai ndobva what's it called handisina ka-airtime stuff. So my husband at home, my husband's using, he's totally innocent. He's using my laptop. And in the back could Jim and looking at log in her email. In him for email he logged in. To open account to chat something like conversation from a certain person. Oku furapaya. Arkona ma conversation could bring you lunch. So is it red wine or white wine? You need to see where they are. About my husband. So he said, what the hell is going on? What's going on here? I'm about to ignore. I'm thinking about tendency for necessary something necessary. I didn't know that. I've been leading him on and I couldn't see that. Didn't see it. I couldn't see it with my own eyes. I couldn't see it. I have been leading him on. So for him to be calling me on hours, and then I'll just be like, this guy is very weird. Catch a phone. That was what I used to do. My husband, Pepe, I don't have a message. He didn't flee. I see as a radar. But I could to my message. So you need to understand. Sorry. And then my third month, when I realized my period is very consistent. Second, I don't know something's going on. I saw no, I'm pregnant. That's when I went to go ultrasound to my husband because I is free about 3 months now. And we couldn't tell the gender yet. I were expecting someone and all that. She was going to just about a week down the line after to discover about my pregnancy. In the vasectomy food, remove kitchen. This dining kitchen, my husband had a sink and what they call yam, Nigerian yam. He was spilling it per sink. In phone yam per site. So this guy starts calling me. He would check us and check up a kitchen counter. But I don't go to the phone to go and come face. So I just ignored it because sometimes in Karkude go like that. In my husband's wondering, what the hell is really going on here? Why are you ignoring phone call? Hey, what? Because what he wants to talk about is unnecessary. I couldn't decision him. Call him back. Or something. And I'm pissed off because you go what to fuss about. And to the poor, when they so anything now. You get. You know what? I want you to call. If you don't call, that means that something is going on with you guys. Hey, bro, this guy, I saw your messages on. Come on, I don't make it kind of sense. Even if you want to see, the way I didn't even give a shit about the guys to an extent that I don't know whether I speak to him frequently, but phone down. You know what? If you want to come and check a message out corner. And then my message when I reported, you can't talk right now. Permission in my e-wallet. I could take airtime. All that kind of shit. And I couldn't explain it away. And he was, I got to about it, boy. And this is the best. I felt like I can't be engaging. I can't engage in the conversation if you're angry. So what account that is happening your tests together. She get me. Tiri kukunzwa ari zviri kundakidza fani. So I'm thinking,
You know what? Yeah, trust me. Number one. Because I told him about my first husband. I shouldn't even virginity. How did you meet? It's a funny story. Prom. Form for. Mukomana akaba angari upper 6. No wonder say change our number 9. Saka maona akutoita kuti mukanitende uri. Kama. Akutoita kuti murume wako wakasangana naye otori nemumu. Right. Number 2. Akaka boyfriend kako no kuZouth Africa wakatanga kudala naye Wine murume. And then you came to me. Wine ka boyfriend aka. It's now a circle. So this guy who want to do the same to me. But even I wouldn't try it because I felt like I was where I was supposed to be. I found my soulmate. I would never cheat on him. But I think history, just karma, yes. It's the version journey. It's so difficult. I don't even trust you because you know what I'm shady dealing. That you're not fucking shady dealing. Are you crazy? I could just I can't crazy. And just now to go back on our journey when we're pregnant and stuff like that. Why would I be worried with him? But are you even questioning the fact that the Christian child not paying it? I mean, I'm being rough. Well, to me, another 6 months to find out if you're the father or not. The Vandacho and the 1, 2. Because go and you got Simbet children, they are Jaro Rino Zimbama. Neku goes. Coachio can do that with the shout. What the fuck? I'm sitting with sight. Sis Melly, I just remember. I can't just have my shooting. My hand. I can't so my weight was on my hands, I couldn't move. This guy started punching my face and I passed out. Even that's all I remember. I don't know what happened. Because 4 days later, did committment. Hospital. Bandage it's just blurry. And figures, I can't see who is who or what is going on. But remember so the first, yes, so I literally passed out and went home on the 4th day. That was when I gained my consciousness. Recovered, it took me a month putting it to Buddha hospital. Okay. It was terrible. Because explain what really happened. How much that was the Zimbabwe, no pinter putting honestly. You why would you do this to us? So my life was shattered. My life just went down from wherever it was, whatever I was. Apparently. He turned himself in. Attempted murder. Saka, if I had died, I don't graduate, I could just a murder. And the thing of the first, Makuta,
It took a lot of convincing from her to tell me to please go and talk about it. Because, anyway, it was at that point, at my lowest point, that I did realize, imagine, whatever it is that woke him up from the blackout and he killed my child on top of that. Meaning I was dead. I couldn't, because but I don't know, somewhere along the line, but I don't know. So yeah. So where is this guy now? Are you this guy now? Okay, let me just finish. All right. So, the Vandabuda hospital, after my remanded in custody, because I have to file this, putting my paper, trial, whatnot. I have to come and visit the this and that. So, the Vandabuda, I had time to reflect for another month. Then I looked at history and thinking about the small excuses I made. The small excuses I would make and I'll get myself into a situation. After all, will you go and not mad, and start to bother my husband to Zimbabwe to investigate this in our fine, There was a point too where even Gorofa Chintipam, I had enough money to say that there is no plan to people thought, with a part-time library, Shangamu library. So it felt as if even it's a sacrifice I had made. That was the first decision I made going into my first predicament. Then the third one, it felt like that's what I needed. Like that kind of genuine, honestly, in my heart, I thought so at that time. So, anyway, so I get out and then I started reflecting on everything. And I decided against Munwese, I just think but I decided that I wasn't going to press charges because it was all me. And I know, even if people would say right now, no, that man loved me with all his might. I know that. It had just gotten to his core, so it was all my fault. Also, one after 6 months, I added fuel to the fire and so I just or else I wouldn't have forgiven him, of course. But because I and myself, but I didn't press any charges. I didn't press any charges. The first I actually did for 2 years, at least 3 that I did. I could travel until I came here. Saka marriage yake yatopera apa pasina marriage apa. Yeah, come on. Although I can tell you the truth, I still love him, and he still loves me. Aiwa ungamboregizve anakonta zveyo. Anakonta kane kugwina uka ungamboregi. Beyond that, it's beyond the anaconda even. But what happened was a tragedy. And imagine nothing happened, but God just had to use that person. My person, my soul, my everything. I meant it.
I could, with that man, I would fight any spirit of cheating. I would never cheat on him. But karma, just karma. Saka, are you still in contact naye ukudlawula? Yeah, I do talk to him. And We do talk. have you ever had a time to explain to him what happened? Kuti, you know what, wakandi rova ako, but there was nothing happened between me and that guy. Yes, we did talk about it. It's been 5 years. So we did talk about it. And then, because we have moved on, we both agree that no matter how we understand each other now, I couldn't see what I was trying to say and what not. His point of view. It took therapy for me to understand or be able to confront him for the first time and start talking to him. And we are in 2 different countries, good countries. So there's no way he's going to come here or me go there. So we are worlds apart. And we do agree that our American... So right now, I understand this guy Kasara Kuno South Africa. Is he married now? No, he didn't leave South Africa. Mnaija. Actually, in South Africa. No, he left. He left. Like I told you, I didn't press charges, but he was charged by the state, which I think 12 months, 1 year community service. So as soon as I paid up that's 1 year community service, I got clean when he left South Africa. Okay, all right. He left South Africa for good. And no, he's not yet married. Okay. To come a point at which we forgive each other, but we know we are past the point of thinking. We are past the point at which anything can be fixed. It's broken. It's broken. Once it's broken, as we can't be. So we have mutual respect for one another now, but knowing that we love each other, I love him and he loves me, but in a mutual understanding, totally, it could never happen. Right now, I have a man. Right now, I have a man, a white man. Sis Melly, let me tell you, with this spirit, if Sandro could have to get up with him, that was when I was picking up the pieces. Now, family reactors, turning way out practically, like, honestly, they had to take me to places, my Pentecostal churches, my story, something is wrong with me. And they would always be saying almost the same similar thing. Yeah, which way now we have my marine spirits. These ones will never get married. And it's very difficult to break those ties. Someone like me, I'm this person, but if I walk in a room, I'm very noticeable. Men turn heads. And you know, it's just a personal preference. I like to look good. I like to look very good. There are times I would say, as you make it sense, to somewhere, I have very good looking friends, to somewhere, and then all the guys I tend to be drawn towards me, not because I'm the sexiest girl in the room, no. But I'm also strong boy. That this book, I don't messenger and DT. I don't do that shit. Anywho, we have a mutual understanding that is what it is, and he's not married anyway. I mean, it's not that I had to accept my life. Okay. And I have to accept myself, which in Jimuna get us that this if I get married again, it's no one can and then also wrong and all that. So there's a white wedding. I know it's a fight for my wife's wedding. I have to pick out that. So
but I know God because something will happen. Why? Because I'm supposed to be someone else's. I'm a vessel, maybe, basically. Yakuti varume vachibuda, you know, and then pana nofana kuita on for good because you belong to the world. It's a spirit. So sometimes I feel like it's very I find a quote that because just as much as you believe in Roy or Chichi, if you believe is witchcraft, then you have to believe that there are people who cannot control Kura. And who is always with body count. I'm telling you now, body count I'll count in one hand. Secondary would okay, secondary would and like that. There are spirits. Saka murungu wauineiko zvinezvi murungu wauineiko zvine zvakamira sei idora here kana kuti anaconda? He's average. But he's good. I'm fine. I'm good with him. And this man too wanted movement, but I had to tell him. You told him your story. Not really, but I'm saying I told him that I don't want to because he wanted an engagement and whatever. I had to tell him that I don't think that I'm ready to commit because, you know, I couldn't tell him because I can cheat. You know, white men will tell you that. Okay, you will not, the conscious decision. So I had to just tell him that he believes Africa has voodoo shit. So don't go move that. Listen, I have these spirits that make me do this, do that. So that's why I don't want to commit. Because you believe out. And I told him that we should have an open relationship. So that I said about complications. In case that spirit let her take hold. So you actually believe in Guti, you've got a spirit in Pauri. That's why you opted for an option, an open relationship. Not that I believe that I have a spirit, but I don't want to make a mistake. Because how many mistakes did I make? Because I'm being righteous. I just want to be safe. I don't want to cheat on another person's child, you know. So I just would rather decide that and we should be in an open relationship. Although I don't even have my side niggas. But I'm just saying I can't be committed to one person because maybe something might come up over spiritual over where then I do the same thing. So Kola, are you for how long do you think you can stay single like that in relationships, no marriage? Hence, you know, you can find somebody else to marry you. Where can you not deal with the problem at hand? If you know you've got a problem, why can you not go to churches? Why can you not try and seek, you know, help so that they can help you to remove this demon? Oh my gosh, Sis Melly, I do. I actually do. Mamfura at times, but I guess I'm mamfura. But and then I decide to pray and fast on home. But okay, whilst I'm doing that, I'm scared to start thinking, I'll get married to someone. This time we know and you're dead for real. And where are your kids? Vana two are kupi? But then, okay, the thing is that the father I talked to him, obviously, in numbers of one, because South Africa guys. So I tell him, you can come and depend on me here. You come with the kids. And I and stuff.
Man, this guy, this my first husband loved me. Which we talk about, we didn't divorce officially. Literally, we're still married technically. Saka, we can try again, but I don't want to try again because I feel like I can't trust myself. Yeah. Saka, you come here, you come with our kids. And really my goal is kids. If he comes here and then he marries some other girl, trust me, I'm gonna bust a fish. He will just be happy because I can't wear and my children are here. So that's the plan, like that. Yeah, I would just bring my children and him. I know he's down. Besides, I couldn't marry, so there's no need. I know where I can know. So, are you saying, if you are to find help, are you willing to take that help? Of course, I am willing to take that help. Obviously, it depends on what it is. You know, people usually weird or quit or cheat or so in my wet. Don't go my wet to the so that this happens. I don't know. Negotiation, that's all I'm saying. You're right. What you are white as my churches, she gets an info. She did the family when you want to teach. Well, Antitaenda said, "Watching over intend to say the quarter about my marine spirit." Saka, Pasha, that means the marine spirit ikataka your family. Normally, my spirit says, I know it and it. Kune mnakambatanga kwa atakwa na epic tanga. Yozo ya kwa uri. Saka zvakango tangira pa uri wewe apana munhu zvakambo ataka zvango tangira pa uri. That's a story for another day because those are my sister's stories. We had 3 and then 1 boy, the youngest is the boy. And then the 3 girls. And then there are 3 girls. Although our situation is not like or anything, but it's not a similar situation with me, but yeah. Because I heard you saying kuti tinoenda kumachechi vachitaura zvokuti marine spirit makambotorayo kana chivanhu chacho. And what that will be going on, which was marine spirit. Yeah, kuti udzingwe kamweya anti marine spirit zvangofanana ingori mweya yetsvina kai ingori mweya iri kukuteverera nditika. Have you ever tried kuti umboenda kana kushandisa zvechivanhu zvezvo zvokuti kune vechivanhu vanogona kushandira zvokuti vanogona kureverera kune vekwenyu kuti aiwa uyu mwana uyu dhimoni riri paari iri rechihure iri mabata pamwana mwana ari kudawo imba yake imi kwaunozvarwa siyai mwana ushu handimaona siyai mwana pamwe if you look at it in your family you might find kuti maybe ukabvunza family history yenyu you might find kuti maybe at some point there was an auntie or kana kuti ngati kana kuti of course my auntie my father's sister also the thing. In fact, my father's sister's best shop. So I know just an apple which is just a marine. Just a marine. Even though my dad like I jump of what grew up stage when I'm mom's car. But I don't know just and the couch about the three my sisters out. Okay, ati nyangwaniseta tozvoona kuti mweya uri papa. But now the thing is like, the question is like, what are you doing, Antika, to make sure that this spirit, Antika, does not, always follows you? Because let me tell you, my sister, right? Tese actually each and every one of us here, Antika, Antika. But it's up to you as an individual. What are you doing, Antika, to try and escape mweya iyoyo? Vamwe vana vankova ine mweya yechihure
handishavire chihure iro rekuti anogona kutohura kusvikira 50 kusvikira afa asina mbobatwa andiona kana kuzosvika pakuuraiwa nemurume achinzi abatirwa chihure handika. And then poita umwe munhu wekuti mufamily kune mweya wekuba wekuti family yeso like one day I'll come chikudza iwe family yekumaraini kwedu but i family inozikamwa inondogona kutongo vanhu vanogona kutozati tikure vanhu family ipi yekuti ukazvitarisa kubva kuna baba vachona kusvika kune vana vari 9 vese hakuna kambopinda muindustry kana mukambani changoti kurei chete chero akapedza form 4 chero akaenda form 6 anongopesera yangove mbavha akuita 419 antoona so unenge uchitori mweya. No, we are not judging anyone here. We are not judging here. We are not judging anybody here. We are trying to help you, my sister. That's what we are. That's why we are asking you. I'm not talking personally, I'm not talking to judge by name personally because come on, I don't even care about anyone's needs here. Like what you want to judge me and you can't tell me anything because I came here to tell you, not you. Your story. So if you're gonna talk shit, I don't care. No, and the reason I came here with this story is for you to understand that in the society, people tend to judge and who judges you have to understand the color kutika. You know what? Let me tell you. You have to understand it in one. Kuti where, as I said earlier on, kuti inosiana based on a family, right? You might find that family kwedu maybe kune mweya wekuba, kwenyu kune mweya wechihure. So uyane mweya wekuba antuwaona inini kwangu ndikanza kushora nyaya yako ndobva ndatokujeja kuti shosho kuhure nevarume vesava antuwaona as if yangu inini iri better. Hapana chiri better because kuneniwo itoriwo mweya. Hakuna family isina mweya. That's for sure. It's just that people hakuna vanhu vari brave sewe anti who can come up on social media right here and say kuti this is my story guys mchena ndiri kudai soka indanetseka kwedu kune zviri kunetsa zvakadai kuti zviri kuti bvisa pavarume antika anzi ma spiritual husbands aya antika ari kuti bvisa pavarume hakuna nororwa antika they are not open enough to say that, right? So for that only, for you to come here and share your story with us, right? Of course, the society might judge you, but I like one thing about you. Antika, you don't care about what people say, right? Because you know your journey, and then you know everybody. Antika, they might judge you, they might say a lot of things. You might find you want to worse than kanti just because passion discovered kuti ndakabva kumurume uyu ndikapinda pamurume ndikapinda kwavari vanasa kuti zviri west hysteric andiona. But is there any sin that is better than the other? Is there any spirit that is better than the other? No, a spirit is a spirit. If it's a spirit to destroy, it's a spirit to destroy, period. Yeah. Yeah, exactly. In me personally, I told you kuti varume vari mukomani and that's what I mentioned whether you want to believe it or not, that's up to you. But my fact. So if you slept with 10 men and whatever, who is better than me? If you're judging me, then judge yourself. So anyway, if you said something like, "What am I doing about it?" The thing is, I am Zimbabwean fully, and I was raised Zimbabwean, chasing. But manje, now I come to a country where. Okay, there are people with similar situations, and what is it that they do about it? Whilst I'm Zimbabwean, my church is also and this that, but I also want to see the other side of it. How do they understand it with their scientific ways? So there's a my position is that I don't, since I'm a Christian, I stay Christian. I wouldn't do that. I'm not that desperate for a home to do that. I am not that desperate. In fact, I'm okay like this. I think I've had my fair share. I'm in a perfect relationship where the person who understands a commitment. He's open to date. Although he doesn't. And in I don't.
date any. We don't date other. Okay, right. But Okay, let's agree to disagree. Let's agree to disagree. Let me tell you, I don't know, Uncle, but whether you are going to take it as judgmental or what, but this is the truth. You know that spirit quit out right now is the spirit that is talking right now to say and anything to do with settling down. I am okay with having this man and this man and a relationship, but there will be a time whereby this man will say, no, look, I'm getting old, I need to settle down, right? So you always said you can't settle down, so let's part ways, right? Part ways, settle down, and then you also you find the next guy again, to occupy position near this white guy that you are dating right now, you see. So because men come to me point of even there's some women which one is suva or god that's number the temptation is even if you want to be single you end up just being with someone. I've never said ever since I dated my first husband. That's why I said, my sister, I'm also, I was raised in a Christian background, right? I'm a very, powerful Christian. But truly speaking, Masuvano, in these days and eras, atikurarama, kune machechi tinoenda, kuna matatinona mata. But do you know kuti because of zviri kuitika kunzoko zviri kuitwa nevafundi zviri kuitika kunzoko zvakawanda wanda ka chaunongochiziva maybe zvekufamily kwenyu and what not antika you try and find a solution kumachechi ka hazvipere. Actually it gets even worse, right? Unopesera kuti let me resort to find something else outside kana kungave kune vanhu vechivanhu as long as vasina kuti ndiuraye kana ndibate ropa vari kuzama kubatsira inini kuti alright tora gwenzi irogeze naro andifunga kuti ndauraya munhu. It's for my own benefit. That's why I don't even. Fight. What am I trying to fight? Because my situation is there anything wrong with me just being with a man? 1 year, but is there anything wrong with there is nothing wrong. There is nothing wrong with you, but the only wrong thing that is there right now is, truly speaking, whether we like it or not, is that spirit. That spirit iripa uri. And I'm glad for one thing, Kuti, you realized it. Let me tell you how spirits operate. Mweya ukakubata so. Ukakubata, there's a time yakuti unomboti bebeni. Kana wapinda munyatwa kana problem. Mweya uya let's say wauraya munhu une demon rokuuraya. Uchipeza unogoda kurera munhu kurwira kana 50 rand isina kana nebasa rese. 50 rand maurwira 50 rand. Iwo mubanki uine kana kuti million. Wobaira munhu nebanga 50 rand, right? The moment yekuti wabaya munhu yanzi afa wasunga nemapurisa unozati mweya uya unosuduruka kudai so. Wosara wakuzobvunza kuti maiwe kondaitei endaziva nango ignore endaziva dendasiyana naye endaziva dendaita walk away but it will be too late watopara mhosva. This is the spirit that is exactly in you. Antiona mweya iwoyo kuti right now somebody wants to commit iwo and kwese kwakabva. Look at the last relationship yawataura you were never wrong and you are telling us and I believe you because there's no reason for you to lie to us. Hapana muna ijapana there's no reason for you to lie to us. Wataura nyako kuti no angarongori munhu kubasa okuti ende pesa pandasvika ndinowana tension yekuti ndodarika munhu wese anenge ari papo and for what reason you don't know. Iwe wacho you don't even know, right? So zvadaro zvaida zvakaona kuti now you are heading somewhere, you are happy, you are happily married, uri kuenda somewhere. The spirit came zvikashandisa munhu wekubasa kwako just to destroy whatever that was there. Ukangorarama nenyasha kuti wararama hauna kuurayiwa, right? Usina kuurayiwa kudaro but marriage yakadestroyeka. Yadestroyeka hapasisina. Now you are single, you are dating somebody else and that somebody else, it will come a point whereby you will say to you, you know what, I'm getting old, I need to settle down. I cannot keep on having this open relationship. I need a woman to settle down with,
right? And you say, you know what, and you are pachako having 2 kids, my sister, mweya yapo unomboenda patime yekuti uri wega unotombofunga kuti but I need to have my own husband, I need to have my own family. Handiti waona murume wako your former husband akuti let's work things out, right? You are saying no, we can't. You can just come here, I can bring you here and you do your own thing. I don't mind if you date other. That's the spirit in you. Handiti waona. So ndosaka ndabvunza kuti nini iwewe pauri ipapo antika whether inini cheche kukura kwangu kwese nini up until my parents passed away I never knew something chinonzi profita kana tinganga because they were very powerful people of God, right? But being an orphan, my sister, being an orphan, zvimwe zvinhu zvaunozoona zvakuitika mukati muupenyu hwako usisina nokumiririra uchaenda kuna bankuru wanoti bankuru ndauya ndizvo ndiri kusangana nazvo izvika izvi because hausiri mwana you are not the biological daughter vanokuignore handiri kunzwa kuti angasina basa newe iwewe like let me tell you like my example inini ndiri mukuru kwedu hanti ndiri mukuru kwedu I've got 3 siblings, right? These 3 siblings they come and cry, you know, kwandiri nini handi ndoda mdzikura tina roin I'm supposed to be helping them hakusina mai hakusina baba I go kuna bamnini ndozviripo kana kuna vatete antika vanotofara kutoti ndikoko havanei nazvo ivo what they know is to protect their own children. Isusu takafirwa antika vana vabhudhi vavo havasina basa nesu anti so what I've learned in this life is iwoweka inini ndakatozodzidza kuti no I have to protect my own siblings 3 vakasara antika takangozvara 3-4 takadaro I have to protect them no matter what as long as ndisina kunza indanoya nemusoro wemunhu tiuraye inobata ropa remunhu tidii antiwana as long as vari kundibatsira kuti maybe just do this kuti muve clean, stay clean antika I will do it as much as I know God. My sister, if I can tell you hakuna vana vakakudzwa chikristu sesu seni kuya uchindoenda kana iso takakura chikristu chedu chikisa ndikutaurire because baba wangu was a very powerful man of God, my mother was a very powerful woman of God, but vashayika masara murinherera paya life changes ndopo unonyatsoona kuti waisi nyama ndopa unonyatsoona manje kuti hapana chamira nesu hama musi unonzi wavigwa vanhu ndo musi wazvinopera ndo musi wazvinoparara umwe nomakonzerera nevana vake imi vamusina nomira nemi makumira mega munobvunza kumagrupu ewhatsapp dode hapana were kwamunoziva kunobatsirwa antika mugoenda kumapostori mugona kushanda mugoti hakuna were wechivanhu vamunoziva anogona kubatsira agokuudzai kuti endai pakati munozama kubatsirika handimaona mugoenda agokuudzai kuti munozarichi kwamuri kutoenda kunotsvaga help ikoko kwamuri kuenda muchinochemera muchiti bankuru kandi vatichevavaka ndovari kutokonzeresa izvozvi handika saka stay away from them and imimi protect yourselves chete musiyane navo handiti waona. That's why you see kuti pamafacebook right now we have so many people tinoya nenyaya dzakasiyana-siyana because have you ever wondered why kuti tinoya tichitaura nyaya dzese chitoitauri nyaya dzese because we are trying to run away from kuenda kunoconfide mnana tete. I would rather confide in you, my sister, because I don't even know your face, I don't know you. I would rather come and confide in you kuti you know what my sister wakamboshare nyaya yako, this is me now, I'm coming to you ku inbox nenyaya yangu antika please ndinyorere usahide undikandropa ne any other group because going to my family and seek for solutions or seek for help vanotowedzera problems instead of helping me to solve those problems. They'll actually add to those problems kana kutofara kuti ndo zviripo antiona. Ndosaka ndakubvunza that question yekuti my sister iwewe pachako alright you have tried kuenda kumapostori kumachechi and what is not working wakambotira were zvechivanhu because kune mumwe mweya yekuti iri haitodi zvechechi yachona handiona depending nokuti chavira ko riri pauri nderechi kune mumwe yekuti haidi zvechechi pamunoda kungobikirwa doro cherere kudzinga shavi riri pauri rechihure handiona and then wakutogara mba mako kana kungoreverera kwenyu cheko pasina bonzi chikana kungoreverera chete vekwenyu nevevava vatinoona vanta zvichivanhu vefodya vayakungorevera kuti very way ndauyawo nemwana uyu ndisi wekwamoyo wekwadhuve muzi mwana wenyu muri kuona zvari kuita uyu akatogarwa handika vari kumhepo tokumbira muurwire vachisafodya pasi bvisai mweya uri paari uyu ngazvisunduruke ngazviende handiona zvobva zvaenda handiona because we all have got different situations, right? My situation is not your situation. You see, yako yo shaviri pauri wa told to gare mumba. The truth be told, shaviri pauri wa told to gare mumba. Hartoni.
haritodi zvachose ende unotopera chido paunenge uchiti ndagara pana pandada handika panouya chinhu chidiki chine chikudestroyera iwe usina chawakanganisa like your last marriage handiona chine chikudestroyera paunge uchiti iwewe apa wakaita kuchita series of cheating handiona for no reason handitiwaona ndosaka ndiri kuti my sister there is no harm in trying both as long as usina kunzi enda unouraya nhingi uye neropa ranhingi pano just kungobatsirwa handiona the reason why I would stick to something familiar, like okay, get a change question, everything that is involved in a church. Now it can it's just straightforward. Now, in India, I don't have anyone, or like you said, I'm going to put it our family is very closed off. I know like outside. It's like a shop, and I'm not. None of us know. But you don't know right okay what if matanga what if it escalates to blood run aiwa ukaona rega ndikutaurire paunobatsirwa kuona panonzi blood running ka then obviously ka pakuitwa marituals then you have to stay away from that Christianity kushanda how do I know kuti mandisa undonobatsirwa nani kuti uyu anobatsira zvemashuka nokuti uyu atoringa Satan. My sister, listen. Let me tell you. I know. Listen, I know that nyaya religious inyaya iri very sensitive, right? Because kune vasinga to believe that chose kune chitendero chechivanhu, kune vasinga believe that chose kune zvechurch. Unozoya kuti vakawanda vacho vanozopesera up vave maprofita kuti vave vanhu vechivanhu vakabva kuchurch. Do you know that? Yeah. Vakabva kuchurch. Most of them vanoziva even ukati kunamata kana kuverenga bhaibheri vanoziva nokukotera bhaibheri corner to corner, but he was there handika but dambudziko rake harina kupera mumomo arimo muchechi momo dambudziko rake harina kupera akasvika pakudzwa kunzi iwo hazvitombodi kana zvichivanhu izvi handika because tingazviramba guys as much as tingazviramba tivanhu vatema we are Africans as much as tingazviramba tikati chechi kana kuti inini I'm a very strong believer handika weshoko raMwari handi tingazviramba tikadii kana kudii handisika but kana zvakuomera cheko guys zvayanzwa kuti zvakuomera munoziva kuti unotsvaga kuti veduweka ndibatsireiwo kune vanorapa vavai vanonzi vanota zvokunorapa vanoshandisa kana kuti hameno kuti chii ndinobatsirikana ikoko but maybe I'm just not yet in a position to accept that. Okay, maybe there's a couple of times where I now feel like I need someone in my life to chat. You know what? Maybe so good just also suddenly going into this. But at this point, even though I might look back and say, I'm still relaxing. And just I'll just push it until there's a couple of times I'm moving around. I'm not there yet. I'm not ready for all that. But can I also seek over time equity? I'm really desperate. I want to be married. But for now, no, and I'm not looking forward to doing it for now. So, my sister, so if you are not looking forward to do anything like that now, that means you have to take a stand, right? Take a stand iwewe pachako and say, you know what, Mwari, ndakuya na upenyu wangu kwamuri. Mwari, I don't want this demon ripandiri. Antika, kune mame demons, do you know kuti there are some demons kuti haapere nekunamatirwa? Kune mama demons kuti mashavi kuti haangopere nekuswa ruoko padenga. Antika, rimwe shavi rimwe demon unofa kuti sumka wega. You pray and fast, right? And tell your God kuti Marika, this is me. Anti ndatambura Mwari, ndatambura. Ndavene makore nchingo daiso, ndavene time nchingo daiso, Mwari, nothing is changing. Antika, please change my situation. Please change my story. Antiona.
wegapa chako. But now the problem with us black people, the problem with us human beings, now we are not cold, we are not hot, we are in between, right? Naso rukunamata mangwana antika rukuita zvimwe antika zvakuto compromise antika zvatove parallel andiona zvatove parallel. Ndada kupindra hold on kola ndambopindra nonzi ndenzaniko inini uyu hanzi kola ramba kola good kola ramba chivani well done, right? I'm not here to advertise any religion ndozaniko inini antika I'm a true believer of God, right? The moment unozati chika ndozaniko inini ka you have never walked in my path iwewe. That's why you're saying that. Ini ndini munhu anaita aikuudza kuti ka chero zvoita sei chero zvikaseropa chero zvikadi ina ndifi ndakatsika kumusuwo wemprofita kana kumusuwo weng'anga inini pano because ndakakona ndisingazvizive antika tell me, come back and tell me that when you're an orphan, tell me and come back and tell me that the day running was that wasanga nedambudziko rekuti ka you have tried everything ka nothing is making sense. Antuona hapana chirikuita wazunza makombo you have shaken all the mountains ka your faith has shaken everything but nothing is coming out hapana antika then come and tell me that iwewe tostangira ipapo right now maybe ka you still have got your parents iwewe vanomira nevachikuna zvazvakandinakirawo inini pana my mother was a prayer warrior, my mother was a pastoress, right? Vaimuka every day na 5 o'clock vachinamatira vana vachitikava with the blood of Jesus, right? But then mwari vakatonga mutongero wavo vakatora baba vangu ivhiri mutongero wavo, right? Tasana manje tiri vulnerable, takamira takakura tirimo tazomira manje antika tamira zvakanga zvakutikunda apa vatiri kurwa navo hanzi we don't fight against flesh and blood but principalities of this world. Uri kunzwa? Principalities of this world. Yeah. Ndozvatinenge tirwa nazo antika hanzi ndo atinenge tirwa naro zvokuti unogara pasi wobvunza kuti mwari noita sei, should I commit suicide, should I kill myself? Nothing is happening. Hapana chiri kwamba chichikuitika. What's wrong with my life? What's going on? Unoshaya solution. Mwari ndinokunamatai. Mwari, I'm very much committed to you. Mwari andichandita kana chiri wrong kana chi, but Mwari, why is you have turned your back against me? And of which we all know God doesn't turn his back against you, right? But kana usvika papoint yakadaro and kana usvika papoint yakadaro unosvika pakuchibvunza wega kuti but Mwari, God, do you really exist? Muriko here kana kuti hakuna? Kuna kuti akakura ka achishaya mbereko. Ndakupa example iyi. Kuna akakura achishaya mbereko kola uri kunzwa ashaya mbereko ari muchechi momo akashaya mbereko akanamatirwa baba wake vari pastor vakamunamatira akanamata iyo pachaka kachema akafasta 40 days 50 days akadi akaishaya mbereko uri kunzwa akaishaya zvachose mbereko achiziva kuti akapesera anzi nevamwe imboita zvakadai so unoita mwana unozaja out of desperation ka you end up saying kuti ndakungoendawo kunotaura kuti bedwe as long as ndaita mwana wacho desperation inokuita kuti usvike ipapo antuona. So I don't blame the people that says kuti this or what ina ndipo panova kumaketa chitendero antika but walk the path that isusu dzatakafamba nadzo antika ndopa uchaziva chokwadi kuti I used to judge vanhu vakataura kuti kung'anga. I used to vanhu vakatanga kuti muprofita kuti ndaituka ndaibva ndaijaja uri kunzwa up until I walked that path ndopa ndakatanga kusara kuti but is this Mary, why am I doing this? Why? Kosei. Do you know kuti ndida kuza chokwadi? Do you know kuti I went to a certain church, right? After my parents passed on, I went to a certain church. When I went to a certain church, takati nchisvika ipapo ka pastor akandichi do you know kuti as much as tinoziva kuti akuitwe atite zvemishonga atite zvemvura atite zvechi antika but ndoda kuudza ine I'm not telling you what to do but unoziva kuti sisi we are Africans. Do you know where the Bible came from? Bible rakauya nevarungu. Bible rakauya rakanyorwa nemunhu, right? Rakanyorwa nemunhu rakauya nevarungu. Tine kwatakabva isusu. Tine kwatakatotangira kwatakabva kuti right now ka bvunza kune vamwe vanhu kuti varinda kuchechi vazati Mwari ariko antika vakaenda kunzati Mwari ariko anti but akati
ndoda kupfugama ndambotaura neve kwangu kwandakabva chaicho kungovaudza pasina chaabata kana kudi kungoisa fodya pasi kungovati izvi ndo zvandiri kusangana nazvo izvika izvi vanomira kudai so vari kumhepo ikoko handichiwaona vanomira kudai so vari kumhepo ikoko inini I'm a true example of that because dei takafa inini nevaningi vangu dei takafa iso dei takafa because takasvika papoinde kuti zvanga zvaipa uri kunzwa zvanga zvaipa nana bamukuru nanabamunini uri kunzwa fighting for the assets dzakasiyiwa nevabereki zvanga zvasvika pakuipa uri kunzwa but takasvika pakuti no man we have tried everything tashingirira tadai kwazviri kuenda kusiriko mumba machonaka hatiazvisi kuti every day every year toita basa rekuviga here vanhu zviri kunzvenga isusu vana handiona but zviri kunobata umwe munhu wemufamily imomo handiona toviga kusvikira rini tikuramba chingonamata tikuchema mwari tikuita sei handiona patakangodzwa nemumwe munhu akati you don't have to do anything or what just going mwendai munotaurira kune vekwenyu kwamakabva kungonoti kutaura kuti tikuchemawo vekwani mudaidai mutiprotene mudai everything stopped everything it does not mean kuti we have stopped going to church no I'm still a true believer of God I believe in God because everything was created by God zvinhu zvese zvakaitwa namwari handika hapana chatinogona kuita pasina mwari kumberi kwenu handiona but pane zvimwe zvacho zvokuti iwe waga pachako unoda kungoti ungozviprotecta iwe wega pachako as much as tichideidza kuti mwari tiprotecta kuti cheseoka mamwe mashaya vachonaka then muchasvika pakungozosvika henyu pakungozopera henyu needzi mukafa muchingoti anzi haisusu eduka mashaya takamirira kuti mwari vapindire ndopafeya andiona ndaswai ndati ninika take the first step my sister okay mira namata kana wanga unoziva kuti bhaibheri rinoti kudii do not drink alcohol right zvauri kuita nemurume yeye right now hazvibvumidzwe murungu waunaye handika chitori chihure chamuri kuita because hana kuroora asi murume wako and the worst still you are saying handika une murume waune muchato naye you are not divorced officially that means you are still married to this man but you are seeing other guys you understand what I'm trying to say here kola saka iwe pamberi pamwari you're still legally married to this guy wokutanga wababa vana vako ndo wauchiri bound to handiona saka kana watochiunda kunamataka make sure you cut ties ka nemunhu waunaye ushu handika wosiyana naye maboyfriends ako ese wosiyana nawo chinonzi doro wosiyana nacho then woita zvechechi chaiyo handiona wamira panzvimbo handichika then you wodzokera I'm not saying fix up things with your husband handika then go gara single handika and then you start from there because as long as you are dating somebody handika you are cheating on your husband because that marriage was ordained by God hamuna kudambura mchato iwoyo if I heard you correctly hamuna kurambana officially you see so you are still legally married to this man. So what you are doing, whatever that you are doing, chihure chauri kuita. You see what I'm trying to say? So chero kada kuti ndoda kunamata ndoda kutsanya sei mwari vanenge vachingoti uri kunamata uri kutsanya ko izvi zvauri kuita une murume iwe wandozivawo kutanga weumhandara wako ndiye wandoziva baba vana vako ko vamwe vose havabve pamo saka uri kuhura saka God will never listen to your prayers. God will never listen to your prayers. Andisi mchembere hangu anyway andisi mchembere kana kudii but ndakadzidza chite kungotika I believe kuti nini there is somewhere that I came from kuriko kwandakabva inini kuriko kwandakabva handika vabereki vangu kuriko kwavakabva handika mwari ndiye mukuru ndiye muombe ndiye umbrella wezvese handika asi vanhu vatema pane kwatakabva handiwaona handibike doro I don't believe kune zvekubikwa kwemadoro izvi I don't believe kune zvekunzi ngakuuyai nezvakati nezvakadai so I just believe kuti sometimes handikunyeperi my collar inini I just believe ndakatozvidzidzawo pamvenge pano I just believe kuti kutenga bute chaizvero bute ini personally handika zvainya kundiomera ka ndinongopfugama pandopfugama pandotanga kutaura kuti pane wandakaendera kuinbox ari kunze kwenyu kwauruko ndikamuti ndozviita sei handika ndozviita sei akati just kungotaura usadi iwa usimuchembera udi just talk nokuti Antoni ivi zvemazita kana chichichi ndotori nerimwe start second name riri pandiri nini rotonzi ndirani ndakati I don't want all that nonsense
right? I believe in God, but ndinotya pakuti ndinopfugama ndoti ndosafudya pasi kuti ndochema kuti but vekwedu nai vekwedu ndodedza senemu ndodedza mutupo matifuratira here tichitsirewo inga kuna musika vanhu ko what is really going on? For how long have you ma10 days tanga tiripo takapedza ma10 days tatiripo ma10 days but unoita zvonge hapana chawaita anditiona hapana kunge chakunge wangosiri kunamata kana ngosiri kudi uri pakati ma10 days ipapo anditiona unoita kunge uri kuti akunge ameno anditiona saka kune vanhu vakaita vana vari kunze uko vane chivanhu vari kunze here vasiri kuzimbabwe handisi kunzwa ti ikona. Okay, ndanga ndichiti mamushi vamwe vanhu vari kunze like in my case kana ndichida kubatsirwa leseni vanhu vechivanhu vacho vanowanika kunze here kana kuti munhu anenge ndeisozofanira kuuya kuzimbabwe. Kola ndoda kukudza munhu chaichai anokubatsira nechivanhuka hatombokuti uya kuno kuzimbabwe ndoda kukudza ipapo get me ndoda kuti upabatisise ipapo munhu anokubatsira chaichai nechivanhu chionaka hatombokuti kwira ndege uye kuno kuzimbabwe anongokudza kuti idai taura sokudzinza rekwako handika atopedza newe and then you come back here chizoza ndokumbira kuti alive I want to give feedback kune vanhu ukona ari kuti kwira ndege uye kunoka kuda kujirwa begi ukona ari kuti ndoda kuti ukwire begi ndege uya kuno kuAfrica hapana ndoda kutokudza hapana anotokuudza chekucha ndiri kudangarira kuti nini kawe ndiri kuudza kuti pakashaika vabereki vangu do you know kuti takabatsirwa nechi takanzi ndai munotsvaga shanga 3 dzechibage pafoni shanga 3 dzechibage nemhunga over the phone till today we don't know the person who helped us in person atimuzive isu akati there's nothing akangoti itai so mupedze ndatopedza nemi and we did that tiri kwatiri tangodzwa nomwe munhu soon after that zvinhu zvakangochinja zvese everything zvese zvazvo zvaifunga kuti hazvichaiti zvakavharika zvakadii zvakabva zvangochinja zvatopera hanzi naDuchess Shonga you either of Christ or Mazitate not sitting on the offense. Duchess, yes, I understand your point. I used to say that a lot. Kuti you can never serve 2 masters at a time. You can never have 2 gods. It's not like I'm serving 2 gods or I'm having 2 masters, right? I am just acknowledging. I'm just acknowledging where I come from. But God is the overall of everything. God is the overall of everything. Ndopa fair. And this kuseva, I'm not saving. I didn't pay anything petty. I did not pay a cent. Apana senti rakabadarwa. Kana senti andikunyepa. Apana kana senti rakabadarwa. Apana senti rakabadarwa. Hatina senti rakabadarwa. Akangonditi, you know what? This is what is happening. You know, Vatuza exactly that is just witika. Andika, I'm so sorry because apasina you are very vulnerable. And muri vulnerable iko zvino. Andika, ndosaka zvese kuitika kwa muri izvi mese. Andichiona. But chingotorai shanga dzechibage dzidzo mutore munga mudai ndapedza nemi. That was it. Period. No sent nothing. Nothing. Just like that. Ndisingaziva kuti some people would say maybe it was coincidentally kuti zvanga zvakuda kuita whatever handizivi but this takabva tatongona kunge kwatiri side kwedu suka zvinhu zvakabva tatongotiitira ipapo. But Duchess, I want to ask you a question. Duchess Shonga, who wrote the Bible? Duchess, who wrote the Bible? Ngatangire ipapo. Akanyora Bible ndiani? Akanyora Bible ndi Peter, ndi John, right? Ndi vangavari vana Saura. Antika, where are they? They are dead. Kana munhu afa chave chii wave mweya. Ndiri kunyepa here. You can never be cold, hot, and you can never be lukewarm. It's either you're cold or hot. Antika, saka ndiri kuzama kumuti inini
anditi kumubvunza inini kuti akanyora bhaibheri rakanyorwa nevanhu vakanga vachinyora kudhara vakagara pasi kwete maafricans. If you look back kuhistory yedu maafrica isusuka maafricans ukatitedza history yedu ndimakadzidza imimi handika tanga tisina chinonzi bhaibheri isusu. Kwakuine matombo ndiwo avaitora vakabva kunze kwenyika varungu ava vachipinda muno muafrica munomu handika vachinyora kuti John chakati vhesi chakati mwari ajesus zvakati zvichidai so zvichidai handimaona handimazviona. Alright, hanzi the Bible rakanyorwa under the sanction of the Holy Spirit. Ndonzaniko, where are the people who wrote the Bible? Let's start from there. The people who wrote the Bible, where are they? And then munhu kana chinga afa chavachi. No, we are talking tiripanapa you are there anyway. Maybe they want to ask questions from you, or I don't know. Antuwana. But anyway, I'm not trying to change anybody's mindset. Anditika munhu nemunhu ngaango believe zvaanoona zvinomitira. Anditika munhu nemunhu ngaango believe zvinomitira. Yeah. Anditika inini hangu obviously I'm not bashing out your I'm saying I know I'm talking ndikutaura vanhu varuma comments. Vanhu varuma comments. Ndo vantu kutaura not you. Andowana. So munhu ngangoitira zvinhu zvinongomiitira anditika chete anditika as long as iwo wafunga kuti zvako kana wafunga kunamata wonamata chaizvo dambudziko rako ropera. But if I heard you correctly anditika kusvika pawasvika apa wakaendeswa nekusingaperi wataura kuti wakaenda nekusingaperi uchiendesa wakawanda anditika uchizama kuti iwewe ubatsirikane but still ndakunzwa pana pachitadza I'm not even interested in settling down. That's a spirit itoripo yoyo antuona. That's a spirit. But then it's probably normal for vanhu vakaenda through some sort of trauma. I don't know, maybe that time I'll cross the bridge. But the trauma of everything that has happened, it can happen to a normal person as somebody in my spirit. See, right now I want to be alone. I want to just focus on what's important to me. And the reason why I don't want to take my first husband back is that the only thing I think is important in my life now is my children. So it's not for me to work things out with him because I'm not interested in a man just because I want to take a break. I don't think she needs to quit her spirit, maybe she needs to quit her national, but at the moment, I just feel like even any other normal person would really want some time to reflect. I got married young. I never had time to myself to know who I am. So how old are you, Kola? How old are you? How old are you? I'm 35. 35. 35. So okay, are you telling me that can you spend five more years, being single? I have no idea. No one knows what happens tomorrow. I don't know what's going to happen tomorrow, Sis Melly. So what if tomorrow is at Uganda? You know what I want to commit? I just can't right now, and I'm not even in a position where I want to. As if I feel lonely or feeling like control, I mean, just if I'm open to doing some matter, of course, yes. If I'm not, that's it. I cannot give an answer. The only thing I wanted to put across to you guys is sometimes it's not good to be very judgmental. People are so judgmental, very judgmental, but they don't understand what's going on in another person's house. Exactly. That's the thing. Okay. That's the thing. We are not in your shoes, right? Panapa tachinakirwa nenyaya yako yongochitiudza ende kwatiri it was like kune vanhu vese vanga vari panapa 300 something. It was like a story that was interesting, right? Commenting, but we were never in your shoes, right? Let's try to take let me try and take your shoes and fit them on. Maybe you are size 5, I'm size 7, right? Ndofika size 5 yaya ndizokushinya kwadzo. That's when I'll wake up and smell the coffee. Yeah. No one could ever understand.
no one could ever understand it. That's what I know. And that's why I said I came here with the story because my sister, someone told me to talk about it. Because that's not why I came. I just need you to see from a different perspective. Sometimes you can't help it. Just but you know the underlying issue we pick up All right. You see now the thing we announced Duchess Shonga. Duchess Shonga. It's not about machira. It's about atina machira. We don't do the machira. Atitoruna kana machira acho. Ndikuza kuti just a simple solution yekuti nesitaka tochi. Wazati ndikakudza kolaka. Takati chiudzwa muna chiti baba imozondifonera pemari zasika takati unoza kunonzi kuandamaina munhu kunyadza munhu kunyadza takati anopenga here munhu saka tatamisa mari yedu atm kufonera munhu tiudzwe zvokudanzika zvakaishanga pidze chibage mutsvage mukamudai ndozvari kutiudza. We never told about zvemachira. Tina machira isu. We don't do machira isu. Hatina machira and I don't even believe in personal handina kana machira chona. Handika tikangotora zvakangotaura izvo zvotikangoita ka ipapo akati ndokupa deadline ye 3 days and that's what that was it. 3 days takataka kutongona kuti zvadi zvatongochinja. Hapana kumbonzi jira, hapana kumbonzi bika idoro. Chirode akati bika idoro aibikwa nani because atozi kuti doro chacho rinobikwa nani. Atozi kuti doro chacho rinobikwa nani, right? But who are we to judge? Kune vatoziva nemachira handika. Kune vatoziva nemachira chona, vatotoziva in person kuti vanhu vanoita zvemachira avo handika. But can we judge them because of zvemachira? No, we can't. Handi pane uya anonzi muchembere masoko muchembere soko andita zvemachira kechomona akaita machira kakadai handika. But if we look at your life handika, antoni life itori bho kudarika makristu mazhinji sa arikuti isusu tinonamata Mwari anichi chaiko chaizvo handi. Kune muchembere napiri yoyo handika. Muchembere napiri munomuona achitravela kuzinyika achienda kumaholiday kunyika kopi kupa achifara chidii mukaona even whatever life yake chaika aikona. But anokudza kuti ini nditori machembere ndite zvemachira just like that. So let's not judge. No, sorry, I gotta go. I have to go because I told Mark I have to start doing stuff. No, so, thank you very much, Kola, for sharing your story with us. Thank you very much. You can just follow the live, the live later on, and then you can comment wherever that you feel like commenting back, if you feel like. But thank you for sharing your story. But if you feel like you need help, Kola, you know where to get me. You got my number. Ndiubate, Antiga. Then we start from there. Antiga. All right. Bye. Thank you. Right. Kola avata. Arara guys. Basically kwari ave makuseni. Antika kwari ave makuseni. Antika. But iya isi topic yanga isirinya ndofunga inyaya yanga iri pana Kola kuti all the series, all whatever happened andi mashona. Zvisi zvamanzwa achitaura pana Kola mamudza sharati family yangu yakaenesa kupi nekupi ndinongonzi ndine shavi ndinongonzi nechinda zama kumwiswa dzimvura ndazama kudhigitiswa ndazama kuiswa minamato kudi. It's not going away antimaona. So I don't know what to say, guys. I don't know what to say. Anyway, I'll leave it up to you. I don't know what to say. I'll leave it up to you guys. Kuti mimi I think we will have to bring one day ka vanozviti machembere vaya vanomicheka yachona handika nevekwaMwari handika kana kuti pastor tomboita live show pano handika vachinyatsopedzerana pano apa tichinyatsoona pano vachipedzerana uyu akataura ofona uyu ofona otaura tinyatsoona tinyatsonzwisisa because really chara chokwadika it's really confusing. People are confused out there. Kana vanhu usati vapinda muma problems you never understand zviri kurarama nevamwe vanhu kunzoko. You never, if you haven't walked their path, you will never understand the path that they've walked on. Saka we are too quick to judge and to tell them kuti believe in what we want, what I believe in. Antika mirira utange wapinda pachaizvo chaizvo. Antika then you start from there.
andimaona. So guys, yeah, ndonyaya yatanga tinayo iyi nhasi manzwa kola. Inini I'm not gonna judge her, guys. I understand her, I understand where she's coming from, I understand what is, and actually I'm not seeing the caller doing whatever that she's doing. Andimaona, I saw mweya uri pahari, you know, uchimutuma kuita zvaanga achita zvese is jumping from one man to another. The moment she decided to say kuti okay, finally I'm settling pano, handika, she never did anything wrong. Ana chakaita chakaipa, just a conversation nemunhu wekubasa, co-worker yekunzi uri kuda waini ipi yakamudestroyera imba, because the spirit does not want her kuti agare pamurume. The spirit does not want her kuti agare pamurume. So I really paatanga kutaura kora, it was not making sense, but pazoenda deeper achinda nenyaya yake, handimaona, I could see and I could understand where she's coming from, right? And Sis Melly ndipewo number. Alright, number ndapina panapa, guys. I don't know if I'm still having enough battery. 073 742 4987. Inogona kukata maybe battery inogona kupera. Andimaona. 073 742 4987. 073 742 4987. Julia da number ada kufona. Andimaona. So I just saw a mweya uri paari, a spirit in her. Urukonzera zvese mweya usingatodi kugara panzvimbo. Makambona vakadzi vano vasikana vana vakanaka vanororwa vakagara zvakanaka pavarume wavo kuti kazhinji kacho havalasti. Makambozviona? Havabvi, vanohura vari ipapo achiwana everything, achiwana zvakanoda, anenge achihurira munhu ari ipapo. Achihurira ari pamurume ipapo achiwana everything, achipuwa zvese vaimwana tichiemva life yake, but anenge achishavire chihure. Guys, so you will never understand kana usiri mbutsi dzevanhu ivava. Zvonetsa. Okay, hanzi Shonga, I understand here because that spirit was in my family too. And to honor, yes, you might understand because the spirit was in your family too, but I don't know. Maybe family kwenye you makazita come together, you pamochete as a family, mkazadi. Personal family inomira nemi maimwana. Uri one that is Shonga iwewe ndiwe mukuru nemaningi namakovosa uchia kwa uri kusoti jiji kwa uri iwewe chitibatsira iwe ndiwe mukuru. Ndopa unisitanga kuona manje kuti ya. Ndopa nitanga kuona manje. Yes, my dear. So I think we'll have to find vanhu vanenge vachida zvechivanhu vambotiudzawo kuti havana mbovhira vakaziva here musuwo wechechi. Vanhu vechivana vakangotaka here kuita zvinhu zvemachemberezvi. Maybe we can learn a lot from there. Then totsvagawo imwe mweya guys haitodi kuti ugare pavarume, haitodi. Usina chawatadza guys unovigirirwa makunun'unu emhosva ekuti imba inongoparira kugozvibvunza kuti but ndini here ndikuakizwa all this, what have I done wrong? Usina kana chiri wrong chawaita kana chawakanganisa kana chawadii mai mwana, imba inopararira maiyesei. Because mweya wacho hausi kuda kuti ugare pamurume, hausi kutomboda. Unofanira kungofamba nenyika uchingopenga uchingoenda, woita zvemumwe uchingozvara mweya uya futi wodestroya futi zvichingodaro. Hanzi, what is she drinking from that day? Are you talking about me? Ukureva nini repeti? Anti mazvona. Saka inini yangu, I don't judge anyone. I'm not going to judge anyone. Antika, we have heard her story, guys. Anyway, let's try and sympathize with her. Those who can help her. Anto nemu ya oripari, shavere chihure. Ripari. Iri shavir. Shavere chihure. I don't know if you have ever heard kutanzi. Kuniwa montanzi kwa shavere chihure rotambirwa rodidi. I don't know. Zvinoita sei. Anti maona. Uyu kola ane shavere chihure chairo. Kwene zvokunyepedzera. But shavira kere chihure iri kairi. Roda kuti angoita hure achifamba. Hafangokuita imba yanogara mairi. Hafangoita hure achingospoiliwa nevarume achingodi. But medzisiro ye shavira ke iri kairi achafane AIDS. Chagona hapana.
chagona hapana. My dear, I urge you to listen to the whole life. The story. Just listen to the story. Yatanga life yatanga say nonsense yatanga kunge chibhowa titoti kola nanyaya, but as she dig deeper into the story it started making sense. Animona hanzi ndine shavira rehasha, is there such a thing? Zvakuda kuti tegomona nokubatsirawo shavira hasha idhimoni rehasha. And ndiza kuti kune dhimoni rehasha lekuti you can snap over chinhu chidiki diki. Andiona chinhu chidiki diki chekungoti mwana aputsa kapu, you can snap over it. Andiona rinenge rishori shaviro roka, you can snap over. You cannot even andizive zvoda kuti vanhu vaenza tapiwa chibadura ndinokubloka, right? Hapana meridongo wauri kuona pano. Tapiwa chibadura pa uri ghost account. If you come here and tell us zvemazita kunonzi kumachiko kumashavi emweya yakaipa ndinokubloka. Do you see meridongo pano? Wauri kuona meridongo ndiani? Takatapedza life yedu zvakanaka. Then you bring the name meridongo. Easter rekupiro rakabvepi? Easter rand rakabvepi? Bring me a name randingeenda puwa nemunhu anonamata Mwari wazvinzwa, kana kuti munhu anenge ari level headed. Andichika usandivigire zvekuti mega zita rinenge rataurwa neumwe munhu asingatombondizivi, asiri even related to me, wandisingatombozivi anoita zvaanoita, then you bring that name to me. Please stop it. I don't like it. Do you see a demon in me? Do you see a demon in me? Do you see mweya woyu in me? Stop it. Mweya iriko guys. Mweya iriko. Mweya iriko. Usantaura zvezita unondiza munhu ana ukamarira handiziva, atombondiziva, atombozivi kuti ndinonzi unochiti meridongo. Who is meridongo? What is meridongo? What is meridongo? What is that? Wakambondina one day ndichita zvinhu zvemashavini. Wakambondina one day ndakasvita butei. Wakambondina one day ndichita zvinhu zvekuti ndikuita zvinhu unondivigira sekuti meridongo. Wakambokudza kuti wazviwanepi izvozvo? Undikwanire. Ameno kuti zvinorevei dhongo naiwe zvakwamashona. That's why I'm even confused. Tinosekerera hedu. Antika tinosekerera zvimwe zvinhu ka. But where did the name came from? We don't ask ourselves. Tungofarira kuti kwabuda asitare kuti ningi. Rabuda papi. Antika ngari ndibudire munhu apa antika kana kuti na petu. Kana tina dangwe ra Beverly. Andiona. Ndoti aiwa ndomuziva ndini dangwe ra Beverly. Andiona. Kodi kuti tinondivigira nemunhu wekuti kana please, I don't want to say a lot of things. Please don't associate me with, please. Tatashtenga life yedu zvakanaka, tikadzidza zvakanaka, tikapedza zvakanaka. Chii chinonzi medhongo? Dhongo wekuita sei? Right guys, topic mainzwa mweya iriko. I think vanobhelieva kuti vakambofambawo vakaudzwa kuti vane mweya guys. Kana kuti vakamboenda kumachechi vakaudzwa kuti vane mweya. Handika ndibate kuinbox timboita topic yemaspirisi. Timboita topic yemweya iyi. Timboita topic yemweya iyi. Mweya inoyani pakasiyana siyana guys. Mweya inoyani pakasiyana siyana guys. Mweya inoda kuparadza. Imwe mweya ndeyechihure. Imwe mweya ndeyekuba. Imwe mweya ndakudza ngati sisi kumarei pava next door pedu pane family yekuchibaba, kubva baba kusvikira last born yavo vana vese vanga vari 9. Muri kunzwa? Hakuna akamboziva akambona hakuna akambona mukowa wekambani. Muri kunzwa? Vese vaingoita mbavha. Vaingoita mbavha. Vese kusvikira ene vese vakapera kuti tsvai vese imba yakavharwa. Iko zvino yakapera. Yakapera kuti I'm not even Melody. You see? Zvanishira kuti msingatozivi full name remunhu. Handisi Melody ni. Melody is not even my name. Tapiwa, that's not even my full name. That's not even my full name. Munongozati Melly kuti rinopedziswa richinzi kudii hamuzivi. Animona, munozongodzenda kuedhera zvanda kuedhera kumasureko. Atichozivani. It's wrong. So mweya iwe unongochitooperate guys, mweya iriko ngatibvumei whether we like it or not, but how do we handle that we don't know. I think ndichava nelife yemweya iyi. Timboita life yemweya. Then vanhu vachiri
vachitaura maexperiences avo, vanhu vachifona kushara maexperiences avo tichidzidza. I think that will help, because hakuna asina family isina zvayo, hakuna family inonzi iri perfectish, hakuna. It's just that we don't come out in public and say kuti ndo zviri kufamily kwedu izvi, but hakuna family isina. Kana iri ikoka ai tingatoitya family iyoyo, hakuna. Hatikwanisa chete kungouya tisu vanhu vaive kuti hatikwanisa kueva public domain tichitaura nezve zviri kuitika kumafamily kwedu, handika, because ndoziva kuti Facebook it's just Facebook. I don't even know these people, right? But anyway, taigona kuti tibatsirane kuti one day ngati let's be open pano, tivhure, no judging each other. Tozvitaura pano ngazviperere pano, hakuna chazvitaura chero tikazokorana kune rimwe group mangwana haundituki nazvo, ngativhurei mwoyo titaureka. Panobuda zvakakomba apa zvemumafamily umu, panobuda zvakakomba apa, panobuda zvakakomba apa. Saka instead kekuti jajanika, let's help each other, let's help this lady. Uyu ane dhimoni rechihure, but haazviitisi uyu ane dhimoni rechihure. Panguva yanenge achizviita anenge achifunga kuti iye fandasi, zviri kunakidza, zviri kufaya, zviri kudii, anomaona time obvazozviona kuti ashande paita era. So guys, yeah, nangoti regai ndikutendei. Thank you very much for spending these 2 hours tiri pano pachirongwa tiri tose. Guys, I hope and believe kuti we have learned something from story yaHaidhi auya uyangashara nyaya yake antika ya Tari. I hope there's something, guys, and ngatimubatsirei kune vanogona kumubatsira. Just contact me, ndine number dzake antika, then we'll reach out to her abatsirikane. Guys, mana mudiki, and she's very learned, mamunzwa, even the way she talks, the way she's munhu akatodzidza, but zvinhu zviri kuramba zvichingodzoka zvinhu izvi, animaona. Ende patanga kutotaura vanhu manga muchitotanga kutomutuka, hanzi 3 hours na Kevin 11 minutes, you see, tichingori pano, animaona. It's true, zvinoda vanhu vanozoziva iyi nyaya yemweya inoda vanhu vanoziva maishoni. Ndoita research, ndotsvaga peti yesibati kuinbox, ndotsvaga vanhu vanoziva zvechivanhu feya vouya vodzi ina handizivi zvechivanhu zvochena, saka zvonetsa kuti ndizvitaure, handimaona, handizivi zvonetsa. Pana muchembereso uko vari kutanza I'm free to help mahara, handimaona. Inini personally handizvizive, saka kuti nditaure zvingandinetse, because ndichajomba pakubvunza maquestions apa ndobva ndakakamira ndobva ndastaka. Zvinoda munhu ane experience zvanonyatsoziva zvinhu izvi, handimaona. Saka guys, kana vasina kunzwa live yese muteerere live yese. Mwana uyu angashitaura zvinhu zvokuti ndiri inini zvimwe zvotonyatsa kana kutaura, but azvitaura atoda rubatsiro, munin'ina wedu ushu. She needs help. Hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu tambofunga kuti cheaters but cheaters yachona yakuunza lessons, yakuunza zvakawanda. She was very honest. She was very honest from the word go, hanimaona. So guys, I would like to say thank you very much. If you feel kuti une nyaya yako yautoda kushare nevanhu, handika yakaitika kati mupenyu wako kana kuti iri kutoitika kati mupenyu wako, just hola me kuinbox, handika, then we schedule a show touya pano any nyaya, handika, then touya pano toita show wotaura chudza vamwe nyaya yako inodzidzisa vamwe vanhu 1 or 2 things, hantimazviona 1 or 2 things. Panto vanhu vanodzidzisa, like ini ndatodzidzisa kune musikana kuti zvimwe zvitori madimweyai, hantimazviona, itori mweyai. So guys, ndoda kutendai nchiti aiwa nguva dzedu dzafamba guys. Chiringaziva chedu chatsvuka chikakwata, handika, chazotsvuka chikakwata. Ngatibatanei zvakare muzuva ramangwana. Thank you muchemberesoko. Atibatanei muzuva ramangwana zvakare tichiuya nevamwe vari kuuya nenyaya dzavo vari kudiaspora vane topic yavo yavari kuti ina handifi ndakabatsira chinonzi Zimba chinonzi Zimba ndifi ndakachibatsira because Zimba rakandikanya, handizivi kuti rakavakanya sei. Vari kuti ivo Zimba ndingatobatsira munhu kune imwe nyika kwete muZimba. Saka regai tigonzwa mangwana kuti nyaya yavo yakamira sei vachiti ivo havabatsiri muZimba. Chii chakaitika hatisi kuziva. Pamwe wakasangana nazvo, pamwe you are yet to meet that as well, handika, ugare uri prepared.
kuziva kuti nezvatoitirana isusu vanhu vekuzimbabwe. Antimaona. So I love you all guys. Please take care of yourselves. And murare munyasha muchengeredzo. Don't forget to pray to the Almighty. Antika musakangano kunamata Mwari. Mwari variko. Musakangano kunamata Mwari venyu muchivaudza kuti Mwari takurara tichengetedzei. Cover us with your blood. Antika tosangana zvakare mangwana tichimuka tiri vapenyu pamwe chete tichisangana muchitongwa chamangwana. I love you all guys. Take care.